Êvar baş Kurdistan, êvar baş temaşevanên Çarpel Medya. Hûn bi xêrî xweşî hatin bernameya Panorama heftê. Temaşevanên hêja em ê îşev jî wek her hefte ku em dikin em ê hin mijarên rojevê yê vê heftê yê Kurdistanê û cîhanê em ê bi we re parve bikin. Em ê li gel mêvanê xwe şîrove bikin. Îşev li gel min du mêvanên hêja hene. Em ê bi hevdûre mijarên heftê ku sernivîsên heftê ku me hilbijartin em ê wê ji me re şîrove bikin. Mêvanê min birêz Ednan Agacan ji Danîmarka beşdar dibe û birêz Yaşar Abdulselamoglu ji Bulgaristanê beşdar dibe. Hûn bi xêrî xweşî hatin bername Navxêrê de ben gelek spas. Panorama heftê. Spas. Gelek spas. Hûn çawan e, hûn baş in? Em başin. Spas. Bahar tê hewa xweş dibe em jî baştir dibîn. Wala li ba me berf dibare. Dibêjin hewa buharê ye. Belê. Erê piçek anomali heye berê salekî anomali ber bi gerimbûnê de bû. Niha ber bi sarbûnê de ye. Îsal li Bitlisê 6 metro berf heye. Yani bu nûçe ji bo dinyayê yani xeberan de derket û rojnamende. Hêjî 6 metro berf heye. Ev tiştekî balkêş e. Newrozê normal berf dest pê dikirî bû yani behele hêjî sare. Wala her em li Ewropa em dibêjin xwezî em bi hesreta buhara welatin em dibin buhara Kurdistanê îsal em telefon dikin dibêjin em ji ser maqefilîn dibêjin gelekî sar e dibêjin Kurdistan ji Ewropa sartir bûye. Lê kan binerin çawa dibe. Beriya ku em dest bi em sernivîsê xwe heftê binerin bernama xwe ez dixwazim divê mehêdê me gelek Kurd û Kurdistaniyên hêja wenda kiriye ez navê wan mixabin gelekin ez navê wan yek bêjim gelek dibin dixwazim sîhê vê mehê bîranîna heftê pênc saliya pêşewa Qazî Mihemed û hevreyên wî bû bi giramî bibîrtînim û herwiha hemû Kurd û Kurdistaniyên ku nav me koç kirine bi giramî bibîrtînim û cangoriyên Kurdistanê. Belê em binerin ka vê hefteyê sernivîsê me çi ne? Belê em dest bi mijara xwe ya yekem bikin. Mijara me ya yekem Meclîsa Tirkiyê û baraja hilbijartinê ku daxist ji sedî heft. Beriya ku ez gotinê bidim mêvanên xwe dixwazim hinekî agahdariya ji behsa dîroka guhertina qanûna hilbijartinê li Tirkiyê bikim. Piştî Tirkiye derbasî partîtiyê bû sala 1905 partiya CHP ji bo piraniyê parlamentoyê bi dest bixe qanûna hilbijartinê guhert. Cera duyem piştî darbeya eskeriya 27 Gulana 1960 qanûna hilbijartinê dîsa hat guhertin. Beriya hilbijartina 69 partiya iktidarê partiya Edaletê carek din qanûna hilbijartinê guhert. Qanûna hilbijartinê darbeciyên 12 îlonê
ایلونه دما 1983 ده بریارا هلبجارتنه گرتن جارک دن گوهرتن ده 1991 ده ده جارجی پارتیا آناپی قانونا هلبجارتنا لگور او پر پارلمانتر بگره گوهرت ده هلبجارتنین نوتو پنجان ده جبو ریل رفاه بگرین کواليسيونا DYP و CHP قانونا هلبجارتنه گوهرتن بریا هلبجارتنین 2002 ده جبو ریل بر پارتیین بچوک به گرتن و پارتیین که کرد پشگیری ددن نین هلبجارتن بندا هلبجارتنه داخستن جسدی دهان لی هرتم یه قانونا هلبجارتنه گوهرتنه انجام هیوی کرنه به دست نخستنه نهاجی هلبجارتنین نهاجی بریا هلبجارتنین 2023 بندا هلبجارتنه داخستن جسدی هفت از وها بپرسم هون وی گوهرتنه چاوا دبینن چه ارماج لپش وی گوهرتنا داوی یا جسدی هفت هیه برس که کدنان تو چه دبیجی؟ گله سپاس امروز آخان سلا و ریز جبو مدیا شرپل مدیا و هر واسا بینرین هجا وقتی چرا متوجه باز کردی یعنی گوهرتنا ریجه یا دنگدان آن پارلمنتوی شکل نونه قانون ترکیه دا قانون هم هندی مثلا کرده بیتن هندی پرسکری که کرده بیتن اوه ده هر بیتو بچید هر بیتو بچید لبانا دا هدف کردن yani ne partiye büyük Türkiye anşar an be bir kere koalisyonların bu an xamnine tırşinine o beşik yani oyun kod xazım bir kere parlamento yani plani de sabıkın denge tindici çünkü gol sistemi olan oyun kod büyük şu denge inandıcı hem ju rahat hesap kın bir şekilde diye baş nizam mesela belki İmam Musa başlı düzene İmam Musa yaşar le hedef Kurdun bu Kurd ne kere parlamento hem riyan bu partinin و جستال ده چی ماده که دست دو هفته نه جبر کو پارتیا کل گل اردوان مهپه بقول لکولینان رجال یا دینگ ورگیتنی روز بروز کند و داکره آلیه دی پارتیا کو آج دیجا هر وکی نجا پرج وان وقتیای آکشنر اوانا زیرتر دکن رجال خواب بلندتر دکن به وراوشه اگر باشلی نکفت مجلسی ضربه که مازن لردوان جدیکه و گلک دنگان اوج برزدیکه جبوکو او در و نمینه دهان تیخنه هفته yani neşku demokratiye wana neşku insaniyet wana naçariya xwa kuj der ve neminin bu xwa aziyet kin bele gelek spas kek yaşar tu li ser ve guhartine çi dibêje armanca wan çi بله چاوا د دسپیک دا از بری هر تشتی سلاوا جبو بنیرن چرپل مدیای دیکم و سلاوا که عدنان دیکم دا خفتنا خدت بر باش کت براستی دمکو هر دم وقت کو قانون هلبجارتنی لترکیه هاتیه کرن او مهندسیه که سیاسی یا لسر sistemi yani demek ki hastane ku sistem bu görün yanjı evi ku iktidarı bemine guhartının çekir ya guhartının bir havayı çekirne naha dve en bizanın ku dve guhartını da ku yani nezike 2 sale amade dikirin hatta meruf tkare bece piştel bijartına mahalli yani دما كل وندكرن دست به حساب بیا کرن دو سال زیادتر حاضریا بیا دکن 3-4 تشتین خارین گرین کنه yani یک tabi elbette daketine 10% bu hafta daha münakaşa kirin nikaş kirin gelo 7% be ya 5% be dina bera 5 hafta için dahatın davi ser 7% sekinin çima 7% و او پروسنت امبجن جبو موتیواسیونا elektorat yani reydana çi rol dileyze yani adi sosyal psikolojik de hazım diye bejim ev gringe yani naha
yani 7% be unzanın dema 10% bu partiya HDP çıkas mobilizasyon, çıkas motivasyon nav halkıyda, reydaran da, tarafavan da, kadroyavan da, endamyavan da, hatta hin kesin ku dixwastin ku hiç alakayı van be HDP'yi nebu, hin kesin ku dixwastin HDP de parlamentoyu da be jiber ku Kürt biçeki nerimtir, biçeki demokrattır, biçeki legaltir kar bikin, alikari van dikirin, yani motivasyoneki giringe. 7% بگومان آنها لسر ایش مهپ هاتیه افکرین سر خالا 7 جبر مهپ سکینین از باورم و موبیلیزاسیون اگناو مهپی دانه بکه جبر کو او پراگه که یعنی او که شیپانه که ام بجن شیپانه که کو جبو 1-2 plus minus % و سر یا مهپ زیده بکه او پروسنت بیامن جبو HDP رولکی لینی بلیزه جبر کو ایدی HDP و بجن یا 7% چخوا HDP مجلسیه و بلکی رولکی demotive کری و ریادران ده بلیزه لی گرینگتر جبو او پارتی نو یا کج AKP وکتیان دعوا و gelecek جبو وان خرابتره اگر 5% ببایا باورم هر دو پارتی جی و پر به سفربر ببانا موتیوه ببانا حتی هون کردان هستکن کرد و کوه کن و آلیکاری بکرانا گلک انسان آلیکاری بکرانا جبو کو yani به اند اردوغانی به اند AKP او به کبن پارلمنتوی لی 7% جبو وان هر حال زیده یا نها جبو او هم او 7% هم جي او parlamenter كوج بو اتفاقا داتينن يعني اتفاقا اگر او partiyavان de çapa Türkiye'de 7% negative او كيوان درباسنا به yani لورا او مجبور دكن كو افيان de cepheye ke dinde bloka ke dinde bekevin hilbijartınan embejun beka gelecek dava selamet او partiyen din ku muhafazakarın embejun او çar parti diveyan aliye xada bloka ke çekin ya hilbijartını jibo ku tkaribin mobilizasyon u sernave partiye ke ya dava ya gelecek yani embejun اگر دناو او کا اتفاق ملت دابن yani ecehd ve yancı o kadar az bavarım ebe hesabı ve kirine o mobilizasyona ku dixwazin ji muhafazakaran ji kesin ku ji AKP ve qetiyane ve mobilizasyonu pek binin az bavarım ebe sernekebin jiber ku ne her kesi ku ji AKP ve qetiyaya u dindare u muhafazakara hazır amade ku ra'yu bide CHP لورا دور دا belki problemi van hene u ez bavarım de mühendisiya aqlmendiya AKP u MHP'da ev tiş hatiye gengeşekirin, nikaşkirin u peşbinikirin. Le yani edi eme bibinin evi çava bikinem nizanın yani gelo de partiye ki ya millete de yancı ev ittifaka ki din çekin de partiye ki usada bikin yancı hali xada او بکن کو حمل بدن جبو 7% بکن belki embejin deva belki dikare ya yani cesareteki tişteki jibot tişteki musabike le grinter halenden ku grinterin biyamen kunay ditin nay münakaşekirin ev du halin dinin yek eve betir yani ku vaka ku formaliteye hakimin bıkıdem yani او كيوان رولي وان جولي رادكن او او انجمنين هالبجارتني يكو هنن انا حالي حاضر دا وانا تصفيه بكن ودجي وان دا ب حاكم او كن نب قدام لن او كي تايم بكن دبر دا اساس او كلبجن يعني او كليستيكي رولا ليستيكي دبر دا işte berku biyamen او ya امزانن ادی پراکتیکا çava hilbijartına kazançtıkin çava çedikin بیامن دور دا حسابن وصادکن کو
ده هالبجارتنا دا اگر نلي لغور دلي وان به هالبجارتن نلي غور او كيوان به او تقريبا به هالبجارتن فسد بكن او تقريبا به او بكن او seçim kurulucu او انجمنجي تقريبا به سانتر بريار بده نوكا كو تدي بديت مثلا لاسطنبول بريار دان جبو اسطنبول هنجين بريار ندا مثلا از باورم انا حاضريه كي تشتكي وصادقين كو دما كو بيفيس با او هالبجارتن بافكر فاسد و تشتكي جرينك يندن دابي خلاص ديكم جبركو او بابت يميدن جرينجن ابيا او مثلا بهم مناقشه كرن تشتكي جرينك كم من هن سبوراندا من خواند او تخمين دكن كو محلفات انا هاتيه او كرن مانيبولا كرن وكاكو او نشتن برنامج دكن يعني işte genişletilmiş parlamenter sistem demokrasiya parlamenter berferekri Serbiya ev dikin le ya rasti ev kalistiki de serokumar da ya yani ev Serbiya lehev bikinci eğer serokumar rola haneleyze او نكرم السيستم بوغوري نكرم بك parlamenter sistem جبو كوارتنا parlamenter sistem 306 يك مبوس لازمه و محمود زانن كو محلفات نكره به parlamento كي وسبك بلكي اوجي نكره تشك بلكي يعني اتفاق جمهوريه نكره تشك لي شانسي وان كو امبل سيرو كومار درخن سيرو كومار درخن يا محلفات مزنتره كو parlamento بگورین لورا دوی حساب القا سر شخصیت نشش کس 7 parti 10 parti بين باها ومحلفتها وبكن وبمهانه سربيا نقاش دكن وبكن لسر انسانك لسر يعني سرو كومارك نامزتك دوي لهو بكن كو ابدي قريبه يعني د كاريزما يا د عيارا اردوغان ده بجبو كنت قريبا اتشتكوا بمحلفت بك بيايه يعني اگر بيانه که او تشتكوا من جو او انجمن هالبجارتنا او كان نظام تشي اشتهر بجارتنا دكاره او كا فلسفه اللي رولا سروكومار جرينجا دفي سيستمي دا جرينجا اكو parlamenter sistemi jibine yani eku genişletilmiş parlamenter sistemi jibine disa serokomara ne parlamento nikara parlamento nikara yabike dibe usa hasabin usa bekin تشتكي من خانت نزانم دبي يعني اگر شو خده هالبجارتني ده درنكه ابي فلسفكن وهالبجارتني اگر دركه جي حتى 2032 داد مينا جبركو او كيوساي يعني قواكو هالبجارتن قانون هالبجارتني تيغوارتن فرصت ده مثلا امبجن 2031 ده erken seçim yani hılbıjartına peş vakt ve çağrı şansı bir de beku se dönem ben ne dönem yani ben yani eğer serva tiştavi münakaşa nikaş bikin le işe okey çek zahmetler demaku mühendisiya siyasi ser hılbıjartına birliğe otoriterizmi hebe işi muhalefeti nehesane hem Rusya, Çin'i deverindin sanmıyor. بله گلک سپاس که شهر و که کدناج با شروعین و لسر و مجاره در باسی مجاره خواه دویم ببین مجاره ما دویم لسر پیلا ریاکسیونین لسر دیاریا والی هولره لآمد هین جدوم دکه وک مدید والی هولره برز امید خوشناو بریا چند روزان ده چرچوه یکمین پیشنگه گشت و گوزاری یا مزوپوتامیای ده سردانا باجار آمده لباکور کردستان کربو والی خوشناو ده سردانا خود سردانا والی آمده برز منیر کراولوژی کربو او آلبوما و نیانیا به ناو کردستان وک دیاری دابوی
پشتی که اف وینه دیاری کل سر آلبوم کردستان دنویسینه ده مدیا جواکی ده بلاو بو نجات پرستین ترک لهمبری به که نرازی بون نشاندان سروکن سازین سیویل و پارتیین سیاسی ین لامده پشتگیری دان آلبوم کردستان و لدیجی نجات پرستین ترک نرازی بون نشاندان از جکک عدنان آقا جان بپرسم و چاوا دیت اف و هون چاوا شیروه دیکن ببویره بله yani peşengaha geç guzari elbette ki hedefeki gelmezin acı bu başvuru Kürdistan'a ve ki bu geçtiyar o ben o valat benasın. Lehem cihane rası gerek projenin serve gerek valatın cihane havlil mazın deden ku geçtiyaran baren anji bala geçtiyaran bir kesin ser valatı ku geçtiyarı zire bidin. O gerek valat bir dijin. Kürdistan'a bir kanatamın pengava gerek başa. Xasma beşar buna rezar umid xoşnav ve peşengaha geçti guzari ya mazupsam ya da o hem ji bu danasına Kürdistan'a hem ji bu balkeşana geçtiyaran ji bu Kürdistan'a pengava gerek girin ya. Nijat Perest'in Türk çima vediken o şey taze nin elbette Nijat Perest'in Türk herdem devi biken o her kirine de biken çünkü o tahammül naken nave Kürdistan'ı bu an qara yani bizden nave Kürdistan'ı kabus ke juan o vahd diken bi qadaga kirine bi berşav dür kirine bi erişan bi hamleyan ve Kürdistan nemina anjna ve Kürdistan nemina le ava de ve kabus ke kefte xawnetwan ve xawnetwan dan ذكرتي شيء بيجي وقت ام خواندوان بیلان کلمه دو خواند روزنامه حریت اگر جاره که تیشتک بناوی کرد تیرا در باز بو با و ما اون رجامت کری ما هفدو بلاف دکن نشه کدو نهیلیر ناوی کرد نویسیه ندو گود و هرشن خبر نجرج دو گوتن این کرد دو گوتن هنگه خدگرا نمر بارزانه اویل باشور پرانی خبر لسر هنده دادن دو گوتن جداکران ایرشکران هنگه تروریزم فلان نه با گوتن نبون جداکر هبون خائن هبون خیانتکار هبون بحثت کردن لجبر کن ناوی کرد ده سه کلمه بیجه کرد نیست بو من هفته دیگران کیفا ما پیدا هات این راماتنا اصله که یعنی والی هولیره و تیتا دیاربکر بو پیشنگاه که پیشنگاه گشت گذاریه و آلبوم کردستان بناوی کردستان پیشکشی والی دولت ترک دیگه اواجه yani pengava ki gerek mazlumه yani mesafe ki kahatiye katakirin بالنسبه چند سال yani سال 70 80 گیر حتی ایرو yani وقتی جناب مسعود بارزانی تیپ البان کرزی اسم بو حتی گیت نظام کوشکسر حکومتی آنجا حتی دریدی با alay Kürdistan خملینن آنجا وقتی اردوان دشه هولیری بین آلا Kürdistan انتخاری صحبت فات کردن هنگی جدی کردن ده هر بکنجی کاراکتره که وانه نخوشیه که پنجه شیریه چی جوجی چاراسر نابه لی او بخوازن نخوازن کردستان ده هر هبیتن نوی کردستان ده هر هبیتن لی قناتومن yani او دیاریا رزار خوشناف شکی گرک باشو بالکش بو او جزیش داجی بو gelek spas ferbuyi bertekin nijat perastanın li berfrehiya dij bertekin ertekan saziyen sivil û partiyen siyasî bi rastî cî kêfxweşiyê bû birêzê Yaşar Abdulselam oğlu tu li ser vê mijarê çi dibêjî li ser vê diyariyê jî Rozaxan ez pêşî dixwazim bêjim ku valiyê Hewlêrê birêz Xoşnav yani ne jiber mesajekî siyasî bide yan peymanekê bide ewkekê bide problemekê derxe ewkek konfliktekî dîplomatîk derxe ve ewka Kurdistan yani diyarîkirina albûma Kurdistan ji valiyê Hewlêrê ku paytexta resmen ya Kurdistan e tiştekî pir tabiî tiştekî pir xwezayî ye yani ew nikare tiştekê din bixwaze jî diyar bike yani ew ê Bexdayê albûmê Bexdayê nîşan bide ya Basrayê nîşan diyar bike yan Afrikayê diyar bike
بگومان او تشتکی منطقیه تشتکی پر راسیوناله و مروف هیوی دکه که امبیجن نجات پرستین ترکانجی یعنی ناسیونالیستین ترکانجی راسیونال لبنرن اگر براستی به عقل سلیم لبنریانا دوی جوی تفگری دوی کیفخاش ببانا جبر چه؟ آلبوما کردستان یا کو والی هفلری دیاری والی دیاربکری دیگه بس فوتوگرافین وینین سه پارزگهین سه باجارین کردستانین جه 45 باجارین کردستانی جه 4 parçe yani vali evleri dikari bu albümeki Kürdistan'daki tamam ji 4 parçeydi Diyarbakır jitede Bitlis jitede Van jitede Çölemer jitede Mardin jitede Diyarbakır ve çağı eğer kıyamet rakri bana me bu gote bele vali hevleri mesajeki siyasi liberav kiriye ku ev der dibin dagerkeriye ve de ya kenge ve emin jwa xalas bikin ve bikin beke hevler dve yani dilniyabın kutu dve kabul bikin vali hevleri jibo hevler diyariye kiriye u dver da vakitden rasyonel disabel beguman evkeye peyam heye peyami siyasi heye li peyami siyasi girtiye çiye ne ku xastiye biya bike em sosyolog dikarin bir analiz bikin çiye peyami din peyama din dver da eve ku ev fuara geçtiyari u gastronomiya turizm gastronomiya ya Mezopotamya ya Diyarbakır valiye hevleri ev albuma foto ya ku Diyarbakır'ye nişan dede fotoğraf nişan dedin ev Kürt en kudigotin aşirin nikarın devlet saziye bikin devlet hava bikin bila divan albuma da bebinin dinav 25 salanda Kürt ya ku bi destê xwe ciyê warê xwe bajarên xwe îdare dikirin çi avadaniyê kirin çi şerewaniyê kirin çi tişt ava kirin bila herin ewa bila rêya geştiyariya Diyarbakır û Evlerê jî teyareyan dîsa bikin bila herin her Türk ê ku dixwaze dawiya Kurda bîne dawiya Kurdistanê bîne berê wî bila here bimîne diwan 25 sala dine çi tişt hate çekirin ez diciye vali hoşnat debim berez debema min albüme bi mukayese bikiraya yani hevler beri 25 sala çi bu deste Saddam Araban de evkan da ana haçı yani brasti dema viya bibinin her insanı ku piçek akıl mantık bu manda heye dibe piçek beri ku bi tişteki bibeje dibe bifikre yani bila bibinin paşaya bakın az da burada diciye ev kadabım yani az bu Kurda ne bu Türka dikim bu hem velatiye xwe dibêjim yani bila ew jî merak bikin gelo valiye hevlerê ew albûma ku Türk qiyamete ser vîya radikin çi bu ew têde çi heye ka em bila merak bikin bila vî albûmê bibînin ez di Partiyên Kurd û Kurdistanê da Diyarbakır Gazî wan dikim hevalê xwe re dikim bila vê albûmê zêde bikin çap bikin bila gel bela bikin gel bela bikin divê albûma Kurdistan'da çi heye ku ew qas qedexeye ew qas çi bila bimînin çi resim henin çi foto henin çi ew henin çi xirabiya wat tişte heye yani birastî gazê dikin bu hevala ku bila bên çap bikin bila yekî sermeder çekê ew kê xwe bide bila bi hezaran ew albüm di bajarê Kurda da çap bikin bila Kurd bibînin di nav 25 sala da li Kurdistan çi çêbû yani bila ezberin nepeyivin bila çehwê xwe bikirin nepeyivin lê tevî ya divê mirov viya bibêje roza elbet reaksiyon li ser ew gotina Kurdistan bû Kurdistan dinivîsa ew bû lê tevî ya
ام دکارم بیشتر کو ریاکسیون دنابره او کسی کو چوا کو که عدنان گو بویا کابوس کردستان بویا کابوس وان یعنی او ده باور که هر شب او که وان ده یعنی نه تنی تشتکی بین هر شب ده خبنا وان ده خبن جنین یا کابوس وان ده لی دبی ام بیشتر کو یعنی هنک جوان مثلا سیاست مدارن مثلا اقتدار دبی مرو قبول بکه و چاقی ریاکسیونی که اوسان نشان ندان چما نشان ندان امی دمکو بحثا عراق بپیون از دور ده خازم بشم لی ریاکسیون پوزیتیو جیابون دبی اموانجی او بکن لی جبوکو تشتین اوسا وکا پارانویاک شیزوفرنیک هر جاری کو دمکو ناوی کردستان دبی هیزن نی سر وانجی اوجی بلا جبرکو سروالیه دیاربکر لینچ کردن یعنی لینچ راکن سبب سروانجی لینچ راکن یعنی دماکو او بوان را بدن دستین کردستان بدن جبوکو نیه کردن یعنی براستی از لور ریاکسیون سروکن پارتین دیاربکر دعوا gelecek AK Parti پیروز دکم باش او کریبون گفتیم کردستان شکل نرماله جبوکو کردستان ببن نورمال دوی ام هر روز بیشن کردستان دوی او بخواجی تکرار بکن دوباره بکن بیشن کردستان جبوکو سبا او لینچ نی وان نبینه اگر نبیشن تو نکاری بیارلو هولی راک تشتی که ریاوی چاره سریاوی اوه که جیانا روزانه ده بکار آنینا گوتنا کردستان ببه تشتکی نورمال جبوکو ببه نورمال جی دوی بتایبتی او پرپرسیارین پارتیان دوید جیانا خیر روزانه ده هر تایم بیشن کردستان و بکار بینن و بچه دماکو به هزاران به 100,000 به میلیونان انسان و به تایبتی جی سیاست مدار بکار بینه بله بله اجی بریا کو در باسی مجرا میادم ببم اجی سه جرا بجم کردستان هیه و هر دم جی هده برا اف کابوس جی اکو کردستان انکار دکن هر دم زندی بمینه بله امورن مجرا خویا سیم سپاس جبو شروعی و امورن مجرا خویا سیم سرنویسامه پارلمانتویا عراقی جبر ناکوکیا پدکی و ینکی کلیت بویه از هنک جبو هلبجارتنا سرکومار عراقی پارلمانتویا عراقی حتی نها چند جوین پیکانین لی تو جوینکی ده پرانیا پیویست ده جوینان ده پیک نهاد جبر ویکی جی جوین رسمی نکاری بو پیک وره ده 26 و 30 آداره ده دو جار هول هاتاین که مجلس بجوه لی ده هر دو جاران ده جی پرانیا پیویست پیک نهاد و که جوین رسمی و ببه پارتین عراقی جیانکه و پدکه را دبیجن هرن لحفدو بکن به یک کاندیداتی ورن ام سرکومار هل بجیرن جبر هجمارا پارلمانتری شیعی پر پرچانه درaya گشتی ده هر کس لباخو حساب دکر که هل بجارتنا سرک وزیری و دیجوار به لنوها مجلس نکاره سرکومار جی هل بجیره پرسامن جوه نها نلهفکرنا پدکه ینکه دریه مجلس عراقی کلید کریه و اف کلید چاوا دکاره وبه و دویناوره ده هشتی شابی آواهیا پدکه یا بغدای شوتاند و البغدای چدبه از دیسا بکک ادنان دست پی بکم و ام بکک یشار بردوام بکم بله کک ادنان تلسوی چه بیجی و اف کلید چاوا وبه روزا خان و دیاره کلید و زود و نبه گلی زحمت جی ببه اگر بالا خواب دینیل دمین که گله نورمال جیبون ده عراقی دا که هلوجان تیتی دیکرین دوزانه ولاتین اروپایی گله که ولاتین دنیا نابینا اگر 2 هفته یا 3 هفته مهکی رو که ماسه حکمتین هلبجارتن حکمتین دست و کار که مخاطر نالیه که
العراق شيء جل غريبة يعني بشش مهان 7 مهان سال نيده كيجي حكمتك نهاية البجارتن يا برين هكو هذا البجارتن جي كيما سي وزير لسر يتنبون نجهش انجامه که سه وزارت انگلیس ما بی سر دسته سروی وزیر به کیف آخه ریود بش کش و کش ململانا نابینا شیعیان سنیان و کردان دا نه یوان تنیه لره اکتورین هری گرنگ ایرانه و جبهه دیج ایرانه جا از نوی که اسرائیل تو بی آمریکا یه دی بی روجاوا لدستن دروت ایرانه هندی اف دستن ناو دابن و يعني سروريا عراقي عن انجام جهشنا انجامه که سانها نابیتن حتی به گاوه چند جاران يعني عالی حکومتی و ایران گلک سرکفتو بیه يعني جارا برنگا یا عبادی جی بیتن و یا مالکی جی بیتن و یا نوری شیعوی وی گاوه ایران يعني گرانه یا خواب دان یستر امریکا اینجا با قبول کردی آن دیتیه جی نکار نشکی بکن لیوه جاره ململانه گلک به هستره به درجی خلق کتیه کردان کرد بینه کلی لاوه آسلنگیه وزانه یعنی وکی ترادیشیون آن او که سرکومار جی کردان بیتهل بجارتن حتی آن هجه یکی نشتمان بود یعنی او پیوانه که لاوه نخواهد گیره بود دفکی و نویسی به هر چوابه سرکومارجی یک تیه بو و وزارت شما وزارتیش بو پارتیه بون لیو نما پارتی بیگوی تو خوازه سرکوماری بگیر دستی خواه آیا کردی هد بکن گلک زحمته یا کرد سیاست و کردان یک پاره نینه کردجی بابسته گلک آلیانن دستی گلک ناف سیاست و کردان ده هیا و هندی که اوه بیتن شخواه عراق جهب قطیایی پارچه بوی دابش بوی و بلکه اموده که حتی بگوی کرد بون یعنی به نسبت وان یک پارتر بون باشتر بون لیرو اوج نمایه بارگاه پارتی تیتا شوتاندن بالی حشد شعبی شکل تصادفی نینه اشتی داخ اوه به داخه که گیران و بگوی هنده دور این پارتیه اشاره به یکتیه کن که یکتیه به دست یکتی آنجا به اشارت یکتی بارگاهاتی شوتانده جبه که پیوندی تانده گلندک شیعان هنه یعنی ام هاتنه روشه که واسا ویگاوه هر کسی کودکا خواهدی گرد چه بردر شیعیه کی یه دیشه بردر سی صادر یه دیشه بردر سی عباده یه دیشه بردر سی دی هیوی خواه موان و گرید آینه پارلمنتو عراقی جی وکی بو حال خواه ویگاوه یعنی بو سرو کماری که بید اهل بجارتن که اما تو 220 دنگ لازمن جوان 220 تانه یعنی دنگن صدر ین پارتی و ین سنیان 202 نتیشه گاسو تخمین آمن نیست که چلان زیده ترجی سر بخواه هنه لی اوین دیتا همه بین باندورا ایران دان و خویادی که دو که ری نادانه بانه که بین پارلمنتوی یعنی و دو جارتو بو 26 و 3 ماه رونشین چه بود پارلمنتوی لی هجمارا که پیویتو نایته پیدا کرد و آلیه که من برای خواب داتی مثلا ایتره وان پارلمنتره که وان یا دولت یاسایی یا قانون یا سلویجن محمد زیاد بیجه امن مجبورین پابند پارتی و آن یکتی بین آن یکی هل بگیرین برده نساهای یک بین یدی بگیرین هر دو جمعه عراقی نه بلا بچین نافخواه خدا ببینه یک ببینه هلواستک بین ام سرکام روان بشیرین نه بجی نینه یعنی دور وقت برای خواب ده بله راسته لایه اف تحریک کی دریتیتن اف دستور کی دریتیتن اف اشارت کی دریتیتن اوه جوه که اف بیجم اف کلیت بونا پارلمنتو عراقی به شکل صافی نابه جبر کو تعداد کو هیش خوهنه یعنی ده هنده کن بکرن به پارلمانه اوین هاوی گوه سر بخونه اگر پاره وان ترابی کتن بچه وان belki nehde kan yani ki nehde ki lazım ki hecde ki jwan hecde an 19 jwan bikirin bi paramane o ve hecmar derexin ابيجم يعني نرخي بارلمانتران جويدري جل جيرانه يعني هنقدر ارزان جنين نظام كابي شو يترم كان نكتن لي بومن واخويا دكتن عراق برب هالبجارتنا كانوا ودي بتشه يعني ابا نسكي صار كل سر هالبجارتنا ولا درباز بو چه انجام چنينه استاد جمايه هاتيه قفل كرن سنه
هنه يعني üstüne biz grama heyke hem kadar mazıncısına nine. Yani hem tüş desti şiandan her rücana şiandan o Kurdun. Kurdancı parça pırtı balavın. O eğer yekitiyek, hev kariyek, hem mahengiyek nabayn o Kurdan da heva iş araban da gerek asantır var hatırcı bu. Le az wa tahmin dikem wa xuya diketin ev ململانه او جموجوله و دیسا بر به البجارتنا کی و به کوچا و کنگ سپاس ازت میگم بله سپاس که کردن که کشار تو لسروی مجاره چت بیجی لسروی کلیته لسروی نل هفکرینه یانجی لهفکرینه یانجی از تشکر بکن ادنان بحث بکن بردوام بکن هواله كمان روزنامه‌وان عرب هيا عراقية بس بصرة زودة يعني 4 سال لبره وجبو روزنامه أوروبا أفديكه أمريكا كارديكه تصادفي دو تلفون مكريبو ما بشك صحبت من برسكر من جو چاوكر پارلمانتو جو يا جو تجمرة جو ببا روزنامه‌وان أنا ها اس پارلمانترك سربخاب باباما أنا ها $2 milyon من garanti bu و از رجی خود نشتیم başkır bu yani rastı anaha avçıl parlamenterin serbuha de mezat eden mezat yani anaha şeyi $2 milyon tane ser parlamentereki $2 milyon dedin bu neçin parlamentoye و evindinci peşniyar kırına diyara evan kemtir buya levra de si mehida si azarida tabii ku sozda bun evçil kesa ku biçin evke biçin parlamentoye le nedan neçün yani jibo çil parlamentaran elbet gringe ku biçiyana jiber ku dici kek adnan hış evkim yani eğer careki dinci bavarım 6 Nisan'ya yan şekûsaya careki dinci eğer hilbijartın çenebe yani 220 kez komnebin ez bavarım edi hükmü parlamentoyu işte mehke ve xlas be yani edi o parlamento careki din ve biçin evki biçin hilbijartını البجارتنا كدن جيجبو عراق فلاكتك يعني ابيا دبيم ببجن يعني انا هذا شخو افكرين نا problem چیه problem براسته ملور روزخان نویسیه پارلمانتو عراق جبر ناپوکیه دنابره پدکه و ینکه داسی بویه لبراسته او نراسته يعني راستي اوكو انا ها ینکه و پدکه بهورا جبن لسر نامزتك لهوجي بكن روش اوسایا کو شیعی قبول نکن ایران قبول نکردی جبر کو مسئله ژئوپلیتیکایا تو پیچیرایی به ایران رایی یا به امریکا و اروپا رایی و خطی انرژی دست کی دار yani اوکا انرژی دست کی دار آنها انرژی جهر دمی بهتر یا عراق و یا کردستانی جهر دمی بهتر گرینگتر بویا ژئوپلیتیکتر بویا او کی اداره عراق کی اداره بکه اویا بلکی دما 2005 گرینگتر آنها yani جبر کو عراق دخازه بین عراق بین قرنبوله کو یان او نفت و انرژی سر ویاده بچه او که یان بر روسان را بچه روسان او اگر کو چاوا کو دبی برای هفته که او که چی بو یا جبینا حکومت دنیای و او کان و که مسرور برزانی جی چوبو به کسر کوماری کردستانی رولا که گرینگ قیمته که گرینگ حتی دانین لور و که مسرور برزانی پر اشکره گوت حتى بحثا او اريشا لسروانجي بحثا روكيتا لهبلر ذكر قدكو ابيا غريداي بمساله انرجيه يعني ناخذن كو ام ازادي بسربستي چاوكو ام دخازن او كخ بفروشن دخازن استنكمن دخازن پیشيما بگرن و دخازن واتشتا ما بقانوني بحق چاوكو
محکمه قرار بغدای جدستی وانستن اوکی لی البته دوردا دوی کرد پر ببریاردار بن پر بقراردار بن انرژی ما اساس دوی دوردا آنها یک دنگ بن جبر کو اویا براستی رولا کردستان رولا کردان رولا سیاست کردا رولا ژئوپلیتیکا کردا و بین استک قوناغ که نو د دماکو کریزا انرژی هیله لاوروپا ل دنیای و د دماکو امریکا و اروپا دخوازه گریدانی خواج انرژی روسیای بچک خواز آزاد بکه سربست بکه خودور بخه لورا پر او دکن پر آلترناتیفان دیگرن بگومان آلترناتیفه که بر بچاو سرکه بنگه یا انرژی پترول و گاز کردستانی مسئول بارزانی اشکره لوی فورمی دا گوت کو ام تیری او که بکن یعنی انرژی ما او تشتکو امی بدن تیری اروپایی بکن یعنی راستی لورا هموشر آنها سربیایی yani beri dijmintiye bu beri ser Kurdistan azadiya federal buna Kurdistan'ı evkavan heye nikarin biya kabul bikin le ya rasti ve anaha buya man u nemani yani mesela man u nemani Şii mesela evin ku anaha gridayı be İran'ın u nakevil be koalisyona navi çibu ittifaka خلاص كرنا ولات اكو الصادر او سني او كقدبه كدايا يعني انا ها او دبجن يان ام دي اقتدار ده يعني ام جي دبي بايخه اقتدار بگرن يان جي پشتمه شر پشتمه ويران پشتمه او يعني ديمقراسي parlamento meditku yani mesela jibo Nuri El Maliki eğer ne iktidar edeben, eğer ne de ligor evkama parlamento tüneye. Anaha parlamento buya malan Nuri El Maliki parlamenter Hamud için vur cibine dikin ve ne yan nişan edildin ev dikin cibine halı vur çetkin parlamento tüneye. Yani eğer ev ne iktidar edeben parlamento tüneye. Irak demek ki usa tabi bira Irak 2010'da disa mala Nuri El Maliki bu alternativa parlamentoya Irak'ı duve demede pişteviya Daesh yekinci sise ardi Irak'ı destevan girdi. Anaha Irak berbe tehlikeye ke xateriye ke nudaya gavaku ev be iktidari de saya İran u Şiiyanda be avayı bu berdawam bike le Kürt yani dve em evnekin yani ku avaya yani ke pedeke diken na Şii u İran evke beguman Kürt ve burada lehevbekin talibekin burada karizmayın veka Mesut Barzani liderin veka avka dve rolaha blazin Kürt bin bahev u bizanin ku روشک کریتیک تا دیجین و ام اگر دیکاری بن و روشه باش چارەسەر بکن حل بکن ام دیکارن ژئوپلیتیکا یعنی رولا خایا ژئوپلیتیکی د هرمی دا هلدن استکه نو بله gelek spas که کشور ام در باسی مجرد خویا چارا ببین مجرمر چارا دیسام در باکوری کردستانی سرنویسامه انجامین لپرسینا راوستی کرد ناسنامه خواه چاوا تعریف دکن بناوی راوستی سازیه که لیکولینه دی سال 2018 ده لآمده هات آواکرن راوست لهربین کردستان و لسر کردین لترکیه دیجین لپرسینین سهایه میدان دیکه لپرسینین وان چقاس نزی حقیقت او تشکیدن لانجامین لپرسینان بالدارن و لسرجی لسرجی جالیه پسپور و روناک بیرین کرد شیروه تینکرن لپرسینا داوین لسر کرد ناسنامه خواه چاوا بناو دکن
ترجیحên wanên partiyên siyasî Tirkiye û kesayetiyên kulbawan popülerin pêvajoya çareseriyê perwerde bi zimanê Kurdî perwerdeya wana çapemeniyê ye. Ev lêpirsîna dawîn bi hevkariya nûnertiya Tirkiye û komela Heinrich Böll Stiftung li 11 bajaran li Stenbol, Adana, Diyarbekir, Mêrdîn, Wan, Agirî, Bingöl, Hakkari, Colemerg, Ruha, Malatya, Semsûr û bi kesên li ser 18 salî hatiye kirin. Anketên cuda cuda hene. Ez bawerim belkî teknîkerê me hinek wêneyê wê jî nîşan bidin dûre. Û ev lêpirsîn çawa şopand em bi birêz Ednan Agacan dest pê bikin hûn li ser encamên wan çi difikirin, şiroveyê we çi ne? سپاس روزاخان راستی مجاره یا ماموسا یا شهر جورت که آن سوسیولوگه و لیکونی تو بیشتر به همه خواهده مثل همه دنیار تو گله دیرترین از دیگه به کورتی سعی برای خواب دمی و مجاره بو ماموسا بهیم راستی و ناسنامه یعنی انسان چه آخه تعریف دیگه چی ناسنامه خواهد نمیدن راستی شکی گره با کشه یعنی مدی جوان 11 با جیران آدان او استانبول کو کورتی را گله کنه او جدانه گله گیدیم لو باجر کردستانه نه دیشن گله بالکیش البته یه جوانه مسلمان yani یک جوان صدن 8 چمان خو مسلمان ببینن بس بومن تشه بالکیش از آزادی خوازم yani anji demokratım بیجم اگر لیکولنه که وها سال روچلات کردستان هاتو باکرین اگر باشور کردستان هاتو باکرین belki ev rejaya azadi xazım an demokratım behinde birbirinde nedir bu? Müslüman az gele garibi nabin ucber ko gel Müslümana dindar ben didane ben nevic bikene ke yani nasnama ke eve o kesi ku dini bavar jineken jber khatra civati jibitin malbat yiteri bu bela Müslüman elhamdülillah yani eğer şalako Müslüman tijine bine eve yani çeki gerek adiye جبوبه چپ و راست و فلان و بیوانجی گلک هاو جنینن لی تشتی گلک بالکش بومن یعنی ناسنامه خو از آزادی خازم آزادی خازی بیجه که سیاسیه برای خود این وان طیبتن وان 3 ساله 40 ساله داویه سیاست و کل سر و گلی هاتی مشاندن مساجن جی راحتی داین او تربیه کردن وانه اول پیوا جوک بود یعنی وقتی پکی که او در دوره دو خباده کری وقتی خدا دو خواستن انسانه که نو اما شخصیتی که نو پیدا بکن آوا بکن آفرینیم برهمه تو در کبین نوی باوی بله یعنی ولاده که اگر زمان نما بیتن که اونه شوپین نما بیتن و هر تشتی کردن ین çandı kültürü türlü biyani bu tavak biyani betin ve gavê çirmine işte her rahat ve gavê Türkiye kanun Türkiye tu bêje ez demokratın kesten avete zindane tu bêje ez azadî xwazim zulükçî me tu bu çi dixwazî ha ne kanun dijî derkevitin ne devlet derkevitin ne polis derkevitin rahat e xwe spartina wê ye xwedana ber hisarê xwe veşartina wê derê ye lê eğer şart و ظروفه که برفرهتر با آزادتر با ترس زورداری نباید سر انسانان از باورم ev گوتنه نه ev تعریف کردن ناسامان و جرایدی با من برای خودم یه کوبیج از کردپرورم رجان صد نه ده و قناعتم یعنی لباکوری کردستان نابین 20 میلیون انسان دا ev رجاتی گله گله بلندتر با لملت نوریتن ترس هیا، لز هیا، بیکاری هیا و به بختواری هیا. باشی جهه باوری جنینه یعنی از بشار وی انکت دیدم از خواستم لر جهه مقاهیم اروپایی ده انکتاشین جواب دادم لگر ها میگه جوابم الی فکر کنم آیا انجام وی انکت دستی کی دابن صبح کی به دریم به خاطر کام بگیره بیجه تشیم او اگوتیه ترسیه جبروی که یعنی اف
anketine gere belki balkeş bin de سرویسان در داخل روجوی ل بنابراین از گلک باوری یعنی چونکه جهه باوریه نه جهه که ترکیه تو آن کتگو هست بر فرد کی توجیکی جان پارتی کارت کردی نه تو خودشی بگیری یا خودشی بگیری ناده ببینید هندی برسی و گلوور که صبح نزرنه جان من وقتی که روم کلمه نخن بس وقتی صبح خوشی خلاص کرد نوانه انسان دل ترجیحن البته که بجرگ جهانه بلکه بشک جوان بیترشی اف برس و دابیتن لی من برای خود مثلا بحثی مسلمان تیدی کتن اوین که ناو AKP و ناو HDP دا کار بگن که HDP شکل دیت ناسین هر وکی چپگیر بیتن سوسیالیست بیتن فلان دیوان که لیوانی نراستین یعنی 146 این که ناو HDP مسلمانه نویجان کنجه هر رو کنیان جارا دیکن هر چه دیکن این AKP جاست بلکه AKP چند درصد زیرتر بینن نزیرتر بس از وی مجاره بو ماموسا بهیلم بیواجی آشتی تشدی بالام کیشا بیواجی آشتی خازیه آشتیانه گله بلنده لناو همو هیزی سیاسی دان ناو همو پارتیین اوین که گریدن اون پارتی سیاسی دان یعنی بیواجی آشتیانه گله دو خازن جوانه جی گله جه یعنی نه غریبه جبر کو او کرت دما کو بیواجی که هبو و ناو بینی دا گشدانه جه هبو و گشدانه هم آبوری بو هم جواکی بو هم سیاسی بو یعنی انسان شیان براحت بکنه خیر و هوار انسان شیان خود نشان بکن انسان عالی آوری داشتیان بخوا بر همه که بکار بینن بکوفت جلمه به چندین سالان زوزان گرفته بون و پیواجی آشتی رو زوزان وکیرن خلقی شیان من رو مالات خوابازه ها بنه چیا زوزانان بچرنن پاییز بگن نفر جه خواهیسا بشی او پیواجی خلاص بو زوزان جهات نگرتن دوباره وی هات نگیردن ریباز هات نگیردن نه هوی گاوه هر پاندرو جنجاره که قدر که فلان منطقه قدر نه به کی ماست یعنی خلقی بهاره چی بوده که پنجار تینا دفرود دبار خیلی روزی که جو پنجار درخت اوج ایرین نمایه برای که بوچ پیواجی آشتی هم قدر گیرن که بوان انسانانه ناچاریه برسیتیه ترسه زورداریه لسروانه و مثلا زمان جهر واسا یعنی هیوی یک لوی داره اگر اف پیواجی دست پی بیکتن هیوی کیوچی بیتن انسان رو رفات فرحت ببین راحت ببین سپاس از بیرون بو ماموسا او حاضریت دیرترین و قناعتیم فرمون بله که کشار مجارشتر اما راستی او مجارین کو بری بون نه مجاری بم و از لوردا سربستر من دا خاف باش راحتتر من دا خاف تو از در دور از بفکرم از چی بجم جبر کو هم او هوالین کو ویل کلینه کرنا از جوان حزکم توزانی چند برنامه دیالوگ اکادمیک من بوان را چیکر از کاروباری وان نزدیک و تعقیب دکم و کاروان دبینم کفامن خبات وان تبیکو از نه وک سوسیولوگ نه زیاده دیگر کاری انکته یا امپریک پیرامه جبر گلک سببان کو تئوریا وید متدولوژیا وید سوسیولوژی ده هاتیه نقاش کردن کم زیاده تشتی کو یک ادنان گوت یعنی تبی کو نه تئوریک لی گوت کو یعنی گلو او قورمانا بوی آوایی دوی ما مروف بپرسه براستی دور دا پروبلم هیا و او تش جبو جوات همه جبو کوملگه همه نویه یعنی جکرت را تو کرت ملیتسی یا نه گوتن تشتکی نویه یعنی ملیتچی گاوا کو به ترکی جکرده که را بیجی ملیتچی یا نه یعنی ملیتچی سدی ده شکو گمان هیا بنرکت عدنان چوا پرسوی فرمیله کرد گو از باور نکم کرد پرور را یعنی کردان را گوتنه کرد پرور یعنی نه گوتنه کرد پرور یعنی گوتنه کرد پرور تو بیجی کرد پرور تشتکی دنه جبو کردکی milliyetçi beji gotine ki tişeki dene. Yani Kürt hak savaşçısı, yani Kürt hak mücadelecisi.
özgürlük mücadelecisi. بله Pişit xazım bibêjim ku wan têgehanda problemek heye. Yani formüle kirine wan têgehanda formüle heye. Yani Müslüman yani tu ji Kurdekî re bêjî tu Müslümanî ne Müslümanî yani tiştekî bike. Li eger qest dîndariya Müslümantiya siyasî be, İslamîzm be, İslamcılık be ve çağı navî bike İslamcı. Yani tu İslamcıya çawa dibînî. Yani mesela İslamcı ne gotine? Yani em fam nakin em ji wê tê nagihin mesela gelo dîndar û Müslüman kîne? Kîjan Müslümanın, kîjan dîndarın? Dîndarê me henin ku ne Müslümanın jî. Mesela ez pêşî dixwast ji wir dest pê bikim. Armanca ve bernameyê vê lêkolînê hevalan bi vî awayî danîne ku em bidin nîşankirin ku cîwata me, cîwaka Kurd ji cîwatekî cihêtiyan, ji ferqetiyan de ev dikin kesên din wer ferz dikin ku em li ser her tiştê ava bêjin Kurd yekpare ne, rastî ne em ne yekparenin, em ji bo ku nîşan bidin ku em ne yekparenin ka waya em ferqiyetên xwe, cihêtiyên xwe yê siyasî, yê tutum, davranış û yê deger, nirxan nîşanî we bidin. Lê biya min ew em dibêjin aparata, mekanîzmaya têgehan de formülekirina wê de ez problemekî mezin dibînim. Problemekî mezin heye. Çawa lêkolînekî empîrîk ya sosyolojik dikare vê yani sosyologê ku lêkolînê dike nav xelkê de çawa dikare vê problemê vê astengê çareser bike. Min axaftinê xwe de bi wan hevala ra jî çend cara min wan re qise kiriye. Em dibin metodên niteliksel yani kalitatif yani kandidatif yani niteliksel lêkolîn. Ev çi ye? Ev tu diçî mesela em bêjin kesê ku pêra anketê bikî, kesê ku pêra bipeyivî, ji xwe divê viya jî bi tesadüfî peyda bikî. Ne bi qestî peyda bikî, ne bi bizanî biçî ku. Yani tu herî derûdora ûlü camiya mizgefta ûliyê tu zanî kesên çawa wê peyda bikî. Tu herî ciyê ku em bêjin qehweyekê nizanim çawa modern û ew ke zanî çawa. Ew lewra ew kesên ku jî tu hilbijêrî divê tesadüfî be. Yani li gor tesadüfe be. Bajar jî wisa. Mesela bajarê Dêrsim ji bo ferqiyeta Kurdayetiyê, Kurda ew kes cihêye, girîng e, mühim e, ew bajar di nav lêkolînê de tune ye mesela. Dîndar gava bêjî ji vê dîndarê em gelo em Eleviyan jî Eleviyên xwe jî fam dikin yan na. Yani problemin wisa yani metodolojik hene lê yê girîngtir vê meseleyê min got yani bi kandidatif lêkolîn metod dikare mirov çareser bike çi ye? Yani tu diçê peyda dikî insana ra yek û yek rûbirû dipeyivî. Yani tu dibêjî tu milliyetçiyî tu reaksiyona wê mêze dikî. Ew fam kir ji milliyetçiyê çi fam kir? Yani gava dibêjî Müslüman ji Müslümantiyê çi fam kir? Divê viya tu not bigirî. Yani ji milliyetçiyî viya fam kir. Yani milliyetçî gava min got ew heta piçektir siyah, heta piçek ew kir. Na em ne veke Tirkanin, ne veke ew ke. Yani dev manayê ku ev ya têgehiştina wî da ewka wî da milliyetçî tahavuma ew ji Tirkiyetî hatiye pêra. Paşê mesela çep û rast yani di Tirka Kurdan de solcu û sağcı yani sağcı solcu jî weke ev divê dîsa bên îzah kirin. Yani mesela muhafazekar li ser nirxan divê bê îzah kirin. Tu herî ji Kurdekê re bêjî tu muhafazekar yan na yani rastî problem e. Lê divê tu ya bi konkret bi çi mesela bi gelo tu huzura aileyê çawa dibînî. Yani mesela tiştên wisa gava ku li te neheqî çêbû tu ê serî hil didî yan na tu diçê aşitî li aşitiyê digerî çawa dikî. Yani em bêjin ew nirxên muhafazekariyê nin ew kînin.
paradoks burada hatta nişan kirin ku gava ku ev derdikeve yani milliyetçiliğe Kürt milliyetçiliği 10% ev dikin. Li dema ku dibêjin tu ey rakip çawa dibînî marşa Kurdî, ala Kurdî çilo şeş çilo heft çilo nizanim nêzîkî 9% xelk ev kêdaye. Egelo ew çixa metna ey rakip metna Kurdiyetiya neteveperveriye yani simbola nişana herê sade herê sentezkiriya neteveperveriye kesê ku dibe ku yani em bêjin metna neteveperveriya ya êra tevê kabul bike kêfa wê pê were ew weke û dibêje wala ez neteveperverî Kurdim yani ne milliyetçiyê Kurdim. Diwirda hin problemên wisa ew kenin lê çawa ku te destpêkê xwe de destpêk bû ew girîng e. Yani encam gelo çixa piranî tiştan ben bir çarpel medyada jî me xeber daye siyasetmedarên Kurda jî xeber didin rewşenbîrên Kurda jî dibêjin yani ew tiştana kêm zêde em zanîbûn niha problem divir de ye ku gava ku li ser navê lêkolîna ilmî sosyolojîk nîşan bidî tu dibêjî tu ev ya tiştekî objektif e ev ya êdî veka ultimatome ser siyasetê ku divê xwe bi van daneyan bi van encaman divê xwe ji nû ve ji ber çav derbas bikin divê xwe li gor vê adapte bikin gor vê dîtinê xwe biguherînin lê gava ku wisa be divê bi rastî lêkolîn jî di asta wî de rasyonal be ez divir de dibînim çi qas raya giştiya Kurdî bi taybetî ya Tirka jî wisa dîsa hat dîtin ku da Tirka jî li ser lêkolînên ilmî ya civaka Kurd lêkolînên ilmî ya ser civaka Kurd çi qas pêwîstiya wan bi vê heye lê mixabin divir de suçê me jî heye yani kêmasiyê me heye kêmasiyê me çi ye yani ez zanim ew hevalana bi çi motivan dest pê kirin niha lêkolînên anketî ya sosyolojik empirik bi rastî li ser siparîşa ye navend siparîş didin yani em bêjin dezgehek siparîş dide dezgeha partî dikare be dewlet be belediye be hikûmet be valîtî be nizanim hinekê din be gava kî siparîşê bide kêm zêde yani em sosyolog yan jî lêkolîneran weka ew nebînin yani weka ku em bêjin ev ya temsîla hakîqeta ew kî ye hakîqet kare bi vî awayî were bi rengekî were pêşkeşkirin û bi rengekî din dikare were pêşkeşkirin ne ku hakîqetê dixwe lê şêweya pêşkeşkirina hakîqetê dibir de ew bixwazin nexwazin kesê ku sipariş daye li gor vê divê xwe biçek ew bikin biçek forma bidin û danîne jî mesela ev tiştê ku gotiye yani em erê cihêtiyê me hene û em dişibin ya civaka Tirkiyeyê ya Tirka Kurd yani Kurd ji erê cihêne lê ji Tirka jî ew qas cihê nînin yani weka ku Almanca sereke ya lêkolînê daviyê de ew hatiye weka ku erê em cihêne lê ew qas jî cihê nînin danî em cudane lê waya ev tiştê me ya me işte merkez değerler sağ sol milliyetçiliği emkin hatta hin ciyanda em ji we biçek baştirin yani em dikarin numune bibin mesela Müslümantiyê de Müslümantiyê me ne weka cihat perestî lê ya rast em viya ne xeberekê nû ye ji ilimdara ra ku dîndariya Kurda ne cihatperestî ne weke cihatperestî encamekî nû nîne yani ji bo Kurda piçek biyamin veka li gor ew ka nû yani bi taybetî dewa gelecek CHP
لگور ای بچک وکا کویا لور جوار پازار هیا ویا جبو ول لور تشتکی او هیا وکا کو ویا وی algıyı yani ve inşa beke tişteki habıldane ki aliye ki tendense ki usa ya ve lekorine heye ku min es aciz bum le disa dibecim ev ne suçevan havalaya çima dibecim ne suçeva havalaya jiberku brasti etik kesi ku sipariş de dve kem zede راستیه نگوهرینی لی دوه جبو وان اوکی از نزانم yani elbet هنری بر دور فونداسیونا بی و وقفا بی او کرنه لی یا راستی او لبندینه کو از وسا تحمین دکم لبندینه کو دمو دزگهین ترکیه جوان را سپاریشان بدن اما بچرچوه بناسنامه نتوی دزگهین می نتوی چل باشور چل پارتین ما و دزگهین مال دیار بکری او اره هر کس کیف آخا دسپک در جراوست را کیف آخا آنی لی کس نگو که یا امجی یا مرفت کن که بیاجی و لکنیش جبو ما او بکن مثلا سر زمان پرورده زمان yani em o kas bahsa zaman evdikin ve lekonin da tişteku mendit yani ne tane mesela degehin ve milliyetçiliğe sağ sol Müslüman diye her vaha perverde bir zamanı Kürdi ser vici seri zelaliyek dinav Kürda da tünne seri zelaliyek ve perverde bir zamanı Kürdi ana dil hakkı ana dilde eğitim tüçü famdaki birasti her yek tişteki cuda famdikin. Yani hineka famdikin ku embejin teri mafi ku zamanı Kurdi dersavi hebe u tu zamanı Kurdi famdiki. Hineka famdikin ku bitamami embejin dersinden tünneben teni her tiş be Kurdi be. Yani vantışta da tegahandet gava Kurdi bejim ev kandidat nekolin metot. Yani tutkari izah biki. Beji ku mesela tu tıxazi zarokede matematik bir Kurdi buxine. Biyoloji bir Kurdi buxine. Tıxazi bir naxazi yani bir konkret. Yani qastama dve perverdaya zaman da qastama eve gava ku beje bersiva ve beguman ve cudatire. Bersiva ve ki daye ki bakur naxaze ku kurevi matematik bir Kurdi bizani. Biyoloji bir Kurdi bizani. Yani boxuyna perverde. Evet, ve mesela perverdeci brasti u metoda vicdaci. Yani em dixazin pervere bi zamanı Kurdî zarokê hayya de üniversite hatta bi doktorî bi evkê magister em bêjin perverde bi Kurdî be. Lê metoda ve em çawa dikarin bikevin ya ew jî probleme serî insana. îro waya problemeke mezin hani eminaha mesela din problema mezin din abera Rusya Ukrayna'da problema perverde küçücan zamani yani jiberku demaku zamani Türkiye zamani hegemonik ya bu set sala ya perverde yataya tu sıba ve mafya perverde bu zamani Kürdici bedi yani 80% insan ente naçın zarokê xwe naşînin bi Kurdî bixwînin ji ber ku divê zimanê jî realîze bibin divê zimanê kar peyda bikin divê zimanê de ev bikin lê ji wan re wê rehettir e hêsantir e em bêjin bi Tirkiyeyê ev bikin waya problemekî mezin ya li Ukrayna ew problem e niha Ukraynî mafê zimanê Rusî dabûn ana rakırın yani jiber ku ji Ukrayniyeke ra zimanê Rusî xwendina bi zimanê Rusî hêsantir tê lewra jî naxwaze bi Ukraynî perverde be ew be ew tiştana jî yani di ewkê da divê ji hişmendiyek yani kulturekê vî divê nav xelkê de belav bibe di civaka
زانینا جیواکی ده یعنی یا خلقه بله ده بله جبوكو او برسنتا براستي بزاني بكو تو چه برستكي او بيا فهم دكه يعني او تشتنا بما زياده زلال نينن بروبلمين بفي اوائيا لكولينن سوسيولوجيك ده حمو بلاتين كو استا خواندن و او كي زياده نينه دورة دبيجن او لكولين انكيتا يعني كولتورا مودرنه كسين كو خواندنه و زانن بيجي سولجي سول او سا او محافظكر او ليبرال او كذا مثلا دهنك جياده لايك كوتنا CHP قاشو CHP امبedin نزدیک چند و 14% layık yani tamamı CHP layık liberal gotuna liberali 1%. Gavakul liberali çiye tu ve izah biki yani o lekolin liberali çiye yani liberali azadiya şahs beji ev faham bike yani. Tutxazi azadiya şahsı ev ke ev faham. Ev problemin usa bavarım hem ki basiyen ve ev kena le tabii ki tişteki nuye le koline ki nuye تێکێ شەرت دبێژی ئەنکەتا دەش بۆ کو ئەنجامێک باش بگرێ divê mirov pirsa bi tarîf yani pirsa çawa dipirsi bike û kengî jî kîjan beşê civakê dike li ku te behsa te got ji ber camiyê ji 100 kesên ber camiyê 10 kesê ber camiya bike tê encamekê bigire tu ji 10 kesên li ciyekê dimik tê li ber qehwa tê encamekê bigire yani giring ew ku mere pirsa çawa dike yani metot ez bu sahibikim sosyolog dahile nava insan dibe yani weka wan dibe weka wan dibe bu wan ra çawa ku ana ha em dipeyvin em behev dikin ji ber ku tiştê ku ez dibêjim tu ji vê gotinê hemîn tiştê fam dike ez fam dikim ku tu hemîn tiştê fam dikî lewra ez dikarim berdevam bikim lê eger tiştê ku tu dipirsî ez fam nakim tênegihim navbera me da komünikasyon encam cudaye yani encam ne ev tiştê ku tu ev dikî bi me da ew problem heye yani ez diya dibêjim lewra dibêjim ku metoda herê baş ya lêkolîna sosyolojik di nav cîvatên veka Kurd de metoda daxîlbûna sosyolojik nav cîvatê de ne anket ne gotinên bi vî awayî daxîlbûn aynî pirsin lê tu ew pirsana tu bi rojan servan bipeyivî ne heman nav nîv saetê de wa pirsa jê dipirsî erê na dibirtin lewra dibêjim yani ez zêde yani ez serpêhatiyekê xwe xilas bikim carekê din jî gotîbû heta du tişt dibêjim em Kurd bêjim ez xwendevan bûm sinifa dido ya sosyolojî de bûm me şandin ew kar gundekê lêkolîna işte gelo di gund te çi heye çi nîne xanî çawa ye însan çawa dijin hezar pirsê me hene em çûn jinik nehişt em bikevin hundir em ê sohbet bikin me got mesela buzdolabiyê te hene got na televizyonê na me got çima tu nayêdî got zilamê min nehatiye zilamê min bila bê paşê em jiyekê ew ku sa em bêjin muhafazekar bûn Türk bûn yani û merî vî hat zilam hat em ketin hundir ew tasvîra ku jinek ji me re dabû ew pirsî bersivên ku dabû çi eleqeyê wî tune ye buzdolabî jî hene ev çi hene ew min got ev vê çarê min got ew anket ew ka xebata anket însan dikare çawa bixwaze wisa bi sosyolog re bilêze hedî însan hez dikin bi ew kêra bilê ew bikin kêrke Ednan behsa başûr kir ez çûm başêr hevalê min ê sosyologan li wir enstitûya çe beşa sosyolojiya Selahedîn de baberim Mahîr bû hevalê min min got ya ka projeyekê ew bikin lêkolînek bikin hiyana hev ve çi lêkolînekê sosyolojik anket nekir keniya got mamoste tu zanî yani sosyoloji elmê ew kê ye kesê ku xwendeye em anket ev dikin got ji me re rastî nabêjin yani bi rengekî din bi me re dilhêzin keyfê henekî xwe bi me dikin yani
yani çava yani embecin kada peyet bejana ne kada peyim mesela yani hayata kada peşmergetine kiriye gotiye az peşmergeme yani peşmerge bu bayım peşmerge bu nizam şahit mesela لورا يعني اللي كلين براستي ايدي نتني بلاطين صد اوروبيجي يعني اوروبا دجي ايدي او ميثودا داخل بون يعني ميثودا اساسيه لكلين امبيريكيا سوسيولوجيين هر زيده خو لحقيقته ببي ميثودك دكاري نزيك بك يعني انجامك باشتر جي بستيني tabii her tişte usabejin bandora ve lekoline leser raya giştiya siyasi u insana gringo mezin bu şalloma emji evaliyavi gringe jiber ku insane ma dema ku akademik dema ku lekolin sosyolog de peyven ورهجي دخازه وكا وی نوکه سیاست مداری ترکا و وکا ببینه ام بدون وکا تمثیل اوبجکتیف به طرف اخلاقی خازه ببینه لورا و اولیکه جوی آلی دا گرینگه هویدارم لیکولینن اوسا او ناوندین اوساین کلی کلینه دکن زیده تر بن بلا اوکبه نابراوانده رقابت هبه جبوکو لآلی راستی گلک آلیان واردیتن وکیدن تشتکی دابی از دبیجم او لیکولینک او ناده yani لیکولینکی ام حقیقت نابینن او تندنسین کو او انا تثبیت کرنه yani mesela milliyetçiliği mesela perverde bir zaman mesela او ki guartına dinamik ya partiyan siyasetan evka Debe ev her se mehecareki, her şeş mehecareki be test kirin. Yani ev tendens bir bu kuda demeşe çıka dinamike çent te guhartin ev tiştana debe ev bikin levracı debe her se meha yani şeş mehacareki debe aynı varanda, aynı tiştanda le kolinin din ben kirin ku em bebenin gelu ev ya prosese yan ne prosese. بله گلک سپاس که کشور بگوتنه تری داوی هنکی بهنام درکت یا نام نیسیان بکرنا جبر انکت هر چقدر بقصی کت تعریف شکر دی ساجز بجم رولک گرینگ دیدن دیمن جواکه چیکه ماسی جواکه دهنت پرخوش تعریف کر لی داوی بهنام درکت که yani yana mı بگوتانا هنکی دنجی تعریف بکه چما توره نگاتیف لید نره le spas jibo şirava. Yani zede negatif na yani az tabi perfect hazime be yani temasiye bilim yani normal işte per başının dedi işte vaka tecrübe despe geleki gringe ve hatta abya min khas yani فرصته باید تنی برنامه یک تنی سرویا مرفت بیه بگه یکو مرفت کاره خال به خال بسکنه و ببیجه لی یا گرینگ انجامه که پوزیتیف لسر رایا گشتی دده و هین تشتین کو سیاست کرد روشنبریا کرد جواتا کلتورا کرد براستی اوا 5 سالن به رابونه ev tiştana kem zede le civata de ev ki de likolini de nişan dedin. Yani ev jibo gellek kesame, jibo gellek jme pırtış çavaku kakanan jibo çare pırsa çareseliği go ev proses ev keda. Pırtış ne ev ku ne yani tişteki sürpriz bu yani. Yani em zanın ku ev usaya. هویدارم لکن نوسا زیاده تر بن. بله. گلک سپاس. امورن مجرد خویا پنجا به سرنویسامه خوشبینیا اروپیا جبو پنابرین اوکراینی و ریل برگرتنا وان یا پنابرین دن. پشتی روسیا اوکراینا داگر کر لگور تخمینان زیده 4 میلیون همولاتیان اوکراینا
خو حدودين جنانين خو گرتن در باسی پولونیا، رومانیا، مولداویا و سلوواکیا بون. یکتیا اوروپا همو سینوران جوان راکر یکسر مافیا رونشتنی داوان خواندن و تندرستی داوان هر او ولاتن کج بو پنابرین جی افغانستان سوریه و جی سومالیه جی شهر باز دیدن در باسی حدود وان نبن هر تشتی دکن هینی ولات سینور خواه به تیل و دیوارا دگرین و کامرا کنترل دکن گوتنا سروکا کمیسیونا یکیتی اوروپا اورسولا فون در لین یا جبو اوکراینیا گوتبو و تجاری باورم نیش بیر کرن گوت که او وک منه دیاره تعریفه که مروان تنه مروین وک ما و مروین نوک ما هیه هون لسر ویا چی دبیجن جالیه که ده سینورا دگرن جالیه که ده جه همو سینورا را دکن وک ما و ین نوک ما کک عدنان هم دی ثابته دست پی بکن شخوا کک یشار سوسیولوگ و همه برفره هی دار بجمعه بحث بکن بله ama که عدنان جه سروکیتیا کرده بله تکا عدنان مثلا وک منه و نوک منه چیه روزا خان بخوادن نخوادن هندک راستی هنه هندک رالیته هنه دلی من هنده جا پی تیشه ام پی خوشنینین لی ام مجبور قبول بکن لبا ما گوتنا که مضمون هر بیجن هر طیرک رفاه خواه یعنی قاز به قازا دفرن قلنگ به قلنگا دفرن کهو به کهو دفرن یعنی کهو کهک به هفر نافره لیره جه عینه مثلا لیره جه دیه yani evin ku Ukrayna egerem gelebişi ve ki grud beji yani hişki an kaba bejin purzer çavşinin mina gelen bongalatın Avrupa'na. Revak mana dibin. Vek mana. Vek biyan eveye gelek tişir hevbeşenin abeynavanda. Eğer din hin kadar asake bilindacı ne belli devletin İskandinavya dindarı yani Hristiyanın le bu astaku دینداریان فرق کردن احتیاجه لیره یکی که پاره و هبیتن عربا و هبیت ملا و هبیتن فرانیا دانمارکیه نه زمان یه زانت بیجی خوده هی آن نه بیجی اولم محتاج پیرینه اگه هبی باشه نه بیجی ما کیفا خواه یعنی bu alda rahatın le tişe gerek nam çiye ahlakı kare kargerin yanne hilebazın yanne devleti diparazın yanne piştivanı sistemine an dijberi sistemine hende nırkın gerek girin kenacı bu muğlatan hem aliyen civaki hem aliyen siyasi o hem aliyen aburi daji evana tişin hevbeşin o leri gerin gurve diken jibuye ki farka kurdaki ji hekariye ko bir perverdeki taybeti hatiye perverde kirin aliye dinli bir aliye zaman ba aliye tiştibe ve gel ki Danmark'ı fark getir bu gur ek Ukrayna gele fark eder. Ve Ukrayna nabeyna sala ki dayansa entegre be yekur nabeyna 4 sala ancak entegre be geyte sistemi. Çünkü de geçti normal. Ez bu kursi sarxa bejim ez insana ki bu gur xaruşen bir bum çevkir bum men üniversite xwandı bu on geletiş dizanin men tarih dizanin men coğrafya dizanin men perverde üniversite mi xwand bir şey asası Danmark'ın medrese mektebe kir medrese mamusatiye kir. Lüve dere sisteme ki hem kadar cihaz bu. Emrünç nakhari mamusat mebahsi pedagojik kir. Dağıdı o her kir. Mürgütü başa yani bir desteki o destiri kiz rasta dugutu rasti. Bu çava rasti. Bu rasti yataya. Yani şu rasti mutlak ninin. Ne bu ma nebi yani el sisteme ki hatubum yan raş bu yan cispi bu. Yani nuans namey da ne bu? Yan rasti yan dreva. Lülere penahendin ku Ukrayna bin bu valida gelek dişbin halkın bu valatana. Ya yeke duamji sala 85 وقتی ساعتی او کامپ پنور از لیبوم به صدام پولونی هبون بلکه به هزاران پولونی هنگه قافله دهاتن
ایرو لبازار لپیاسی تو یک پولونی نابینی عربان مثلا دروبر کوپنهاگن جهه کو عرب پرانی دمینن دیارن دشوره که هم عربن سومالی تیرانن کردین ما بگند گند بخوام محله گرتنا گتو گرتنا تو بیش ما کل حسنی لدرکنا بلدوقی پرانی لجهه کنا یدین زم کی درکنا قصه کو درکن تو جهه که پولونیا نابینی تو جهه که کو روسین کو پنابر هنگی هاتی جهه که هوش نابی یعنی تصادفی که تو راستی کی بی böyle ki farkı gelişmezsin hem aynı anlamda var. Yani ay hakkın anne hakkın bu ki de Avrupa hakkın. Yani Kürdi mahatına vakit karger hadına evet 40 salı bu belki 50 salı belki 50 kelime damaki hinne buna hiç. Le tu bekale iki gava Ukrayna hat nehada dest mektebi kina nehada dest kar kin dest xabat kirina jbuan rahattıra jbuan erzanttıra ji و ازی باش دانن او پولونیت کو 85 هاتی بلکه صد 6 یا 7 یا پاش زبرین پولونیا دیسا ولات خوا سال 6 هفته وقت دربل یونانیستان چه بی سامسونگ چه بی هاتی سر کار گلکی یونان درکت ندر به ولات و در ناخجی گلکی بون به پیشی کو دموکراسی ها دربش کس دربش کس باش زبرین با ما او مجال نینه یرو باشوری کردستان آزاده دولت حکمت نفشه دولت حکمت هیا بس هزاران کردین ما کوچوی و داره ساله که 2 سال مایجی پشت دورین تن ایرو حتما تو دانمارک چه بونه بیشی جهیزیان اینه منش کرده بچی حقا وی پیل عالیه که bu یکی آوروپی پنابره که اوکراینا باره که گله گران نینه o heyvici eve gava Ukrayna heyvi hadi rabi serpiyan ev şerer sekini ve başa bizdirin elbette ki ali kare kimazın di jorabete dain walatin ben avakirin bojeristan ben avakirin le av yani jumara ne garibin başı bu aburiya wan bu civak wan bareke giran ninin ne bareke giran ben tahminen azwi qanaatime yani بله حدود خو وان بکیرنا لی پرورده کیرنا افغانه کی عربه کی کرده کی ترکیه کی به نسبت که اوروپی گله گرانتر لی سروان گرانتر دزکنه باشه adapte buna ve civat zahmete yani em dibinin Euro bandin kul Suedi hey li Danmarka hey li gele golatin ku Avrupa hey plan yavan biyanine o işe giranci diken o zararın gelek madın deme xoji gene derdure xoji Rece xwandin evan salên dawiyê li Danmarka navbeyna jinan da bîgur zelaman nizam sadî çend zêde bûye. Yani hêş wê astî da cehêlên yani zelamên piyaniyan piranî ber bir îşê xirab diçin. Yên vê gavê hêrî xwe berhev tû bi ser hev dikin jin zêdetir hatine pê çünkü ew mecalê ku zelam tê dicîn ewan ew mecalina wê nakin jî. Belkî tabiatan jî dest nadetin. Jejber ki bu çi Yunanistan'ı ve Bulgaristan'ı tel divarın teli avakirine nizanın regirtine o divar avatken Ukrayna hududakine hatta daviye. Sonra kumarı Ukrayna hatta beynel bu guterek peşkeşkir diğer parlamento Danimarka. Daha da alikariye kir. Evi kir gut penaberine heşabın. Relib deni. Bugün evene میراتم یه هفبشه اما دولمندی میه لی کایا روشنات ناوین شکل آساد چی بویه یعنی امنم که روشنات ناوین هاتی یان قهرا ترکان یان عربان یان عجمان روینه زوره و زورداری برسیتی یا جبر طالبان روینه یا جبر آخوندن ایران روینه و اوانا دجمنه و سیستمینه اوانا دجمنه و هبونینه اوانا دجمنه و دولمندینه برویه که یکی سروکمار اوکراینا داخل جوالات اروپایی که بیچی آلی کاریا مبکن لی صبح اسبی بارم گوا افشار قدیا اولی کنه هاتوی دیدی بیچی ولات خوابا بکن پرانی آوان بوان ولات انجا قدرت که مزدونه یعنی صدام فیرماین دانمارکی و سوئدی و آلمانی و نظام بلغاری دی بیچی اوکراینه کار بکن پارا خواستنش بکن بله بله امورن کک یشار ولات اروپا جبو الیکاریا اوکراینا و پنابرین اوکراینا هم باید سفربری را کردن
به هر رنگی تشکیدن جی بالکش ین جی اوکراینا التجا دکن پرانی وان جن زاروک و اختیارن میرن وان ین لسر خواه لولات خواه دمینن و شردکن یا جی لورن لی اگر منالیه دن بنارن ین افغانستان و سوریه یک تین اوروپا چی بگره همو جوانین میرن و جن وجه شر در راون یعنی از باورم جن و زاروک پرکه من تو ویا چواد بینی او هر بگو من مجار بگشتی از دیسا به افکی دست بکم anekdotek روزنامه که ترکان او که کاویتی بو سربیا سر گوتارک جبوکو ve mukayeseye bike jiboko xalq nebejin hûn çima yani dijî koçberên Sûriyê lê awaya ve hembezê xwe vekiriye ji Ukrayniyan re sergotara ev ke sergotara rojnameyê got Sûrî welatê xwe dihiştin baz didan zilamê wan dihatin welatê me keçin jinên Ukraynî ji bo ku zilamê wan li Ukraynayê bên kuştin ji bo welatê wan tên welatê me di wir de tabi ku Tirkan nas dike çi kîntî çi fêlbazî di bin teksta vê metnê de heye ev bike yani jin tên ew nîne risk nîne ji bo me xeter nîne bera wajî yani kabul bikin heta wezîrê wanê hundirî jî di vê çarçoveyê de axaftinek wisa ser seran ser çavan bila bên jinên Ukraynî falan tiştekî wisa gotî bû niha kekan behs kir yani ew rastî sosyolojiya wê behs kir lê koçber sığınmacı koçber refûj ne tenê weka ewkekî sosyolojik e ne tenê ewkekî kulturî ye hukukî ye yani ew formülasyona hukukî ye însanê ku li welatê wan welatê xwe de şer heye rîsk heye ser wê ew însan divê bê star kirin divê bê parastin nabêje yani gelo eviya dişibe me yan na nabêje eviya dînê vî vekê me ye yan na rengê vî vekê me ye yan na bê reng bê dîn bê kultur bê ew di pêncû yeka de medeniyeta însanî ye û hukuka universal e divê ji her kesê re aynî awayî ew bikere lê em dizanin ku hukuka navnetevî ya universal anaha yan ji edaleta dunyayê ya anaha bêtir ji bo daxwazê ye yani çi ewkekê qanûnekê wisa got ser me ferz bike însan hatîbe guhertin êdî bûbe parçeyek ji kultura însanê devletê partiyan û nêrînan ne wisa ye daxwaz e lê ne ewke di realîtede sosyoloji heye tiştek ku me lê divê em piçek vê meseleyê ji aliyê xwe ve bikin ji aliyê Kurdan ve lê piçek divê çarçoveyê de em lê meseleyê nêzer bikin niha mesele ferqiyet me dît ne tenê ji koçberan re ye ferqiyet ji pêşkeşkirina vê şerê re jî yani di raya giştiyê de di nirxandinên parlamentoyan de di rojnameyan de di axaftinên gengeşeyên ya Ewropiyan de ew şer çawa tê pêşkeş kirin şer weka şerê welatekî dagirker xwînrêj otorîter li hember welatekî ku neteweyekî ku azadiya xwe diparêze welatê xwe diparêze
تکرن و دوی شردا دولت کو داگر کره دولت که پر خورده پر چکو تقمندی بیهنه اوه جنوسیته که مزند کاره بینه خرابیه که مزند کاره بینه باجاره وان خرابه که او تکه او تشت او پیشکشکرنا بوی آوایی او که دبه کنتکس جبو که ام وان کوچبران قبول بکن یعنی قبول بونا کوچبران و پیشکشکرنا کنتکس و شره به هوا گریداییه دما اون بینم بیراخه که کدام باش ویواره بیراوی دما که شر سوریه دست بکر بله براستی گلک ولاتین اوروپی به تایبتی جه اوروپیین مرکزی ناونده به دلگرمی خواهی نزدیک کرد. آنجلا مرکل خواهی به دلگرمی نزدیک کرد. گلک ولاتین دن نوتی کردن سوید اوسا کرد. سوید کرد و امالی کاری آوان بکن او که آوان بکن. براستی دست بکدار کوچبرین سوریه را او که بود. همبیزه که بود. بکرنا همبیزه که بود. لی problem pişti du maha probleme ki mezin derket. Problem de kuda derket. De velatin roşlata Avrupa'da derket. Le Macaristan'ı, le Polonya'yı, le Çekya'yı, u le Bulgarya u Yunan'ı ciber sebebeki din. Giddisa gredayı bebeği. Az bahs bikim. Çi problem bu? Du problem bu. Yek, Macari وكا أزوار دبيجو وكا نتني قبيلة دولة نتني لصحراء لأفريقيا لبلاد العرب عندها لأوروبا جي قبيلة دولتها قبيلة دولة أوكو هوموجين إتنولوجيك تني ياخد خازة تني يعني أو كخاد خازة إما كمجاري وكا قبيلة دولة يعني أو أنا ندهشتن بكسندن بكولتورندن أو كندن خا توليبك دوام کی پریا وان بده. دما کو یکتی اروپا گفت کو ورن ام فون بلاو بکن نو خدا بلا هر یک جمع بلا او بکه اولاتین اوسا فقیر تایبتی روشلاتا اروپا اکو اندامین اروپا یکتی اروپا نونه گفتن نه پرای مجبو پنابران تونه ام نکارن میبرید. یعنی مسئله پرده و مسئله تولیبونا کلتوران و دینان و افکانده در کتوله و براستی قیامت را کردن حتی هند دولتا روشلاتا اروپا ام که کردن که گو اوجه یکی اروپا لازم بده درک بید پولونیا جی بیا گوت و مجاریستان جزا کرد که پروبلم یونان و بلغار چه کردن بود اکو دهاتن همو دهاتن بلغاریا و یونانی الگور هفپیمان دبلین جی اولات اوروبيه كو بيشين تو دشي دبيتو مراجعات خلور بكي افتي بمعنى كو مليون تشقى صار مليون انسان بمراجعات خل بلغاريا ويوناني بكن وابيات باركي جران سيرفان ابيا طبي او مساله هات جوهرت بتشك يعني نوصل ادي دهات بلغاريا لغور كريتيرا دبلين يعني لغور هفيمانا دبلين فشر بنادي ve ne gerandım ona. Lütfen burada problem çiğu. Demaku, de mesela Suriye'de klas bikim. De mesela Suriye'de demaku bu yara alan Kurdi derket. Demaku zaroke Kurdle evka Bahra Egey idusali. De evkeda hatta ditin cendeki termevi. Bamın danehanın ekti Avrupa ne ekti Avrupa rekısına koçberiya ya navnetevi ya ekogridayı be ekti netevayane kampanya bekir bu alikariya mülteciyan sırmıyor ev baxşandının ku Avrupa hebu 24 zedetir bu دماكو بروبلمك يوصدر كديتن كو براستيت افتي چه معنی دماكو پروفیلاتیا کوچبریه راستقین کوچبریه به دده چه
سختکاری تون نبه چه او تون نبه اوروپی نکاره به قانونی به حقوقی بجن نا ولا فرقاته و فرقا اوکراینیان هیه حیانها ام نکارن ببجن که جی اوکراینیان انسان هنن که و حقوقی سوءاستعمال دکن حقوق پنابریه حقوق کوچبریه سوءاستعمال دکن حیان اتشک وزتون نه لی مسئله اوکراینیان جی نویه تازه از سری ست باور دکم که پشت چند مهان مسئله اوکراینیان جی به بیاوایی نامی پشت اوکا تبی که اوروپی بیازانن تجربه وان جی کوچبری سوریه هنه افغانستان لورا اوروپی زو بریار گرتن جبو 3 سالا اوکراینیان جبو وان ماف بدن پروسیدور işlem nekin evkevan mafya kar kirina wan xandina wan tiştê wan ji bo 3 sala anaha ev kirin beku yani veka avarte yani kanunekî avarte evkekî avarte çekirin işte ber ku zanin eger bi vî awayî dom bike piştê çend mehan bi rastî piştê êdî ew şer êdî be em ê ser bipeyvin anaha ser şer êdî rûtîn dibe êdî hin welatên Ewropa ve pişkiriya belki Rusya bakın, nizanım çi bakın, edi demek o ev rüye şer, kontekste şer, edi piçeki dejenere dibe, vaka ko Rus edi ne ev xarabın, ne ev kas nizanım çinin ve beguman alakaya ko ev sempatiya ko ji Ukrayniyan raheye dikare berwajibe. Yani berwajibe. Le elbet ev tişten ko kek Adnan go gringe. Yani raste mesela profila koçber yani demaku vek mebe çavakute go neynukeda ya serok vezir emel ver tişte xaraptır go evana go neveki Suriye'den ku em nizanin gero teröristin ya ne teröristin bu evana jimel baştır kerhatine meslegavan hene işivan hene vekemene falan rastici hayanaha ya işte kutte ditin ev kada usaya beguman işte biyaji dibe emevnekin yani ev kutten jin u zarokın evya rola hadleize evji gringe jiber ku zarok mesela از جبو ولاتن روش Avrupa ya ku Slavinin dibêjim. Bele. Yani çava ku Rus ana hesabê xwe ser asîmîlekirina Ukrayniyan dikin divê sedî set pêbawer bin di nav siyasetmedarên Polonî, Çekî, Bulgarî da ê ku problemê wanî nüfusê heye di ser van zarokan hesabên pêşhatî yani dahatuya ya ku ev ê bibin veka Bulgar bibin همولاتی بولگار پولونی چک حسابی نوسا دکن به وی چعبه لدنیرن به وی چعبه استراتژیک و براستی جو ساده به او که میجی هنن yani numune میجی هنن پیوندین وان سلاویان وان ولاتان به تایبتی بولگاریا و پولونیا به اوکراینیان به وی شری دست بیناکه بری ویجی هاتن هبو و بری ویجی هر سال نزدیکی 5 ساله belki 40 sale her sal jibo havingehê evtên Bulgarya, evtên Polonya, evtên Çin alaqetê wan peywendiyê wanî irtibatê wanî ew heye yani insani hene mesela bi hezaran Bulgar çûn bu xwe nasên xwe jûr anîn yani nasên xwe anîn bo malê xwe yani ê hevalê hebin dostê hebin evkê hebin yani divê mirov van tişta jî hesab bike gelek aliyen bir mesele heye. Mesele ki gringe le az tişteki xazım bejim. Yani bir taybeti kek Adnan Jilvere ve belki diya Kürt ve tişteki deklarasyona ki usa belavok ki usa ve belki belav beke. Ne problem eve ku Avrupi alikariya Ukrayniyandık. Avrupi tişte ku lazime ligor ruha humanizmayı ligor gora kanuna pişkiri kirina koçberan kesin ku şer bazıdan
tiştek ku lazım ana dikin. Ve em zikreşiye nekin ne bejin çimaja Avrupa olan Ukrayni yana dikin. Dve em bebejin Avrupa bu herkese dve vekava yap. Çava ku ana hal çava pişkeriya Ukrayniyan dikin. Dve be hemin şeveyi alikariya Kurda bakın, alikariya Suriye bakın, alikariya Afrika'ya bakın, Afrika'ya evin ku brasti koçberin. Evin ku brasti şer evdikin. U netene evya. Jiboku dikaribin raya giştiya khada. Jiboku dikaribin raya giştiya khada. Ve pişkiriye meşru bikin, legitim bikin. Dve her vaha ev konteksta ku ev je baz dedim. Ev devletin ku ev je baz dedim. Dve rastiya van rast bebejin raya giştiya khara. Ne bejin valla Erdoğan insanı ki başı var zamanı Kurdin zan çidike çıkan. Na Erdoğan dve bebejin ku veka Putin dagir kerele Kurdistan'ı. Kurd levra bazdın tin Avrupa. Ve avayı berdevam bike ve 20 milyon Kurd ve Avrupa. Jibel İran ji, Türkiye ji, ev dagir keriya van kesan domdike şerekeye u dvirda dve em ji rastiya xwe ev nekin. Em pir cana rastiya xwe dixemilînin weke ku problem em namaye di dema çareserî de mesela wisa bû na. Çi ferqê Erdoğan û Putin tuneye tiştek ku Putin li Ukraynayê dike Erdoğan û Ayetullahên İranê ewa bi dehan salan li Kurdistanê dikin dve ev rastiya konteksta ve derkeve ku peyvendi û tevgera xwenêzîkirina Ewropî jî ji bo penaberan, ji bo koçberan were guhertin. بله سپاس که کشور تنم خواست از بیشم تگوت نه حسودی بکارانی یا جکینداری که ام شروع دکن تنم دخوازم باله بکشینن که اروپا هم بیزا خواه وقواره و دکیم تنم دخوازم بیشم که مافی مرواتیه جبوه کسی گلو در باس نابه دواره پنابریه ده نه حسودی نه نجبو خواهد بیشم نجبو گشتی ده بیشم من به تایبەتی ئەو کێدا ئەس جارنا عەرەبیش دەخوێنم مەدیای عەرەبیدا gelek tiştên tûş hene derheqebiya da bi rastî jî ewa xebera didin Ewropiyan ra dibin çima ma em ne insanin waye de hate nîşankirin ku hûn rasîstin hûn nizanim çinin ev tiştên wisa dibêjin ez vê çarçovayê de dibêjim. بله گلکی سپاس که کشور ام بکرتی لسر مجارا خویا داویجی بسکنن جبر کدامه جی دماغی هر کی مجار گرینگ نو برفرهن مجارا ما روسیا دشر اوکراینا ده آسما بردامی شر آن لهباتن ما وکسر نویسدانیه پوتین لباخوا دفکری کو ده هفته که ده کیف بدست بخه و اوکراینا جی تسلیم ببه حکومتك رعاية روسيا وآبابك لوايا شش هفته دسر إيريشه درباس بو روسيا تباجر مزن وجرين بدست نخست د آلی لشکری دجی زرارك مزن ديت ديارة روسيا جنوها و بتأثير امبارغوين آبوري دشر د وستیایه انها مذاکرین اللي هفكرني الاسطنبول دست بکرن روسيا لجيكييف قسمي وكشيا تشيرنوبيل والاكر هون روشا شر و هفديتنين اللي هفكرني تشاوا دنرخينن بكرتي برز عدنان غاجان سپاس روزاخان شردی بردوام بتخنم demek ki dirençli de bir kişi. Daha az lece hekimim, dost hekimin, nas hekimin kulü ertişa Danmark'da kardı ki yani payadara, pladara ayeti proprietu hana. O ji akti rahatı bu. Ji velatın ki baltı hatı bu. Nav temiyen bizanesi ji hakiye. او بحث بيت كي ابا شلون نسكي صالك يعني اما هذا جورجيا هفدو دبين دو هر تو واندر يعني تيتم بو حبتي كي ده رجام ودي سو بوش دشتوا وتيلو دشي هل واندر عندنا حتى بيستشا حتى ايرشا بوتين دس بيكي بيستشا رشباتي لاوكرانيا بخابو
بس ویدیو که گوت یعنی دولت ناتو یعنی بارگاه که عسکری یا بالافرقی هایی گله گله مثلا مویدری کار بکن بالافرین همون ولاتین ناتو تیدا بون یعنی فرانسی بیجو انگلیسی بیجو نامتون دانمارکی بیایش والحاصل هم تیدا هبون حاضری که به هم فا هبو او دو گوتم گو افشاره 2014 دست بکریه تازه پقیه یعنی تقین تازه چی بود یعنی شوال چی بود لی 2014 و حتی به گاوه یکتی اروپا اولگل ناتو خرجه که به حد و به حساب پولونیا دکن سیستمه که اینترنت کو اولکاری های گله برس بلند آوا کرنه یعنی روز هندی حول دیده او سایبا ایتر ایرشن سر سایبا نکاره بکن یعنی سیستمه که قطع خواهیم دارن نه نکاره تداخل ناف ورگاهن عسکری بکن یعنی لشکری بکن که بواره جین شرین هفه گاوه گیران های اگر چند توپ و تانکا بنجیه سری هدی گیری سایبره یعنی هل خلطاندنه و تیک برنه و اینفرماسیون ورگشتنه پیش ایرش پوتین دست بکری اوانا پاشا کشانه ولاتین بالتق لوی درین هر گوی جبینه انرژی اوکراین داره خستینه لی حاضر هر وکی بره بردوامن و نگوت هوا چید کر یعنی وکی ایتر وکی ناتو عسکرین ناتو اوکراین چید کر گو ما پرورده دکرن ما پرورده دکرن حاضر کرن چون افشاره دو داله بنده اینا یعنی پوتین خو آماده ندید آلی عسکری دا کو بره لکرم دست بکر خاله بیدن که اروپیان قدر یعنی هنده گیزه بزا کرن لی گرانه ها گرن ندان سر لی گو اول بنده بون یعنی پوتین دوی دیر ناسکنه و پینگا با اول پی جی پی او خوش بکن و بر بیتن هاد جی هاد اوکراین ایرو همیه بینه یک پارچه ترسه هری مازن البته که پولونیا جوان همین زیادتر او تیروارلاتین بازی اوجی گله دترسن بو گور قول وان دور دبیت فنلاندیا و سوئد جیبر کو اوج خطری دانن افشاره و چریبی و بزگنه ها ادبیجیم پوتین داره که دا بلکی خلطی مازن کر آنجی داتا براستی نخواند امریکایان آنجی ناتو و ولاتین روش آوا 20 سالان لو افغانستان خبتی ملت پرورده کردن 300,000 300,000 عسکر و پلیس فران لشکر پرورده کردن لی عراق ایجا همان تیش کردن لی طالبان ها نماینا 24 ساعتان دا بلکه 48 ساعتان دا بلکه 72 ساعتان چنده اوان 300,000 زیاده ترکیتین که پرورده دیده 20 ساله چکن مدن رسون همون چیزا چون تسلیم بود لی اردوان و امریکا و سوریه دست بکردن سرطای شهر دا گلک گروپ این چکدار آماده که اینا ترکیه پرورده کردن شان نویده که کل شهر اصال بکن اوین چوی همیان چکی خواه چون تسلیم المصر بون آن تسلیم القاعده بون آن داری کردن انظام پوتین یعنی او خلاص یل ویدری که آن آیا اوکراینی جواکی وان حسبانده نه چقدر ناتو بانه پرورده جی بکه آماده جی بکه لی قدرتک مهیا ترسک مهیا خوفک مهیا گاوا از شوم و همه دجی بردن بردن که از دورانه میدان دیبون رامده ولی نهات اوکراینی برخواد دنجی بلکی یعنی و غریبیه که مردم بودی با پوتین الحساب قد نگی وقتی تگوتی بقول نابیناستی رو جان داگره هفته کنده کیف دستی بود آیا پوتین جن هوی چی بکتن دزو شهر بردتن از قناعت اینن پرسی شهره یان توی خواب کشید یان بیت کشتن یان جی اوی شهر حتی درکی وی ببتن زخت سر گله که ما مستبکی باشد زایندن عالی آبوری عالی جواکی عالی همه عالیان دا زخت گران سر پوتین هیا آیا روس و رابن سرپیان بیجن بسه دجی برده اردوان عسکر ریکرنه لیبیا ریکرنه آذربایجان با شور کردستان و روش آوای کردستان لی دنگ جترکان در نکره یه هری بلکی جوانه عقلشار رو بگول و افرین تشی گرک باشت قومن یعنی نجات پرستی آوان دجمناهی آوان لگل دنیای آسته که گل بلندایه از روسان ناس ناکم هیوی دارم روس بوی آسیدا نبن با علیه بیاقلی و نجات پرستیه لی چند روز برین هل استادیومه که پیروزگاهی آیتری دیکرن گرتنا کریم دیکرن 10,000 جوان روس بیده که
dansı kirin o şahnazı pek kirin. Hevidarım halkı Rus rabita serpiyan beşte Putin ravasta. Liyaz gerek hoşbinini bağlıda. Hemşire bu kanatım demek ki dirişsiz bir keşe. Yani şikestine Rusya gerek sana nine. Çünkü kudret mazına satı zorancı kuştuyan bir de satı zor bir her. بله گلک سپاس که عدنان آقا جان بله که یشار پوتین گوت و هفته که ده کیوی بدست بخه و با 6 هفته در باس بو روش باشتر نبویه خرابتر دبن تو چاوا دنرخینه و Putin sabka Rusya takip dikim yani analize ve medyama. از نظرم پوتین گرو گوتی بو هفته که از تبیراته ل 16 yanvar بترا برنامه که دن نوای 16 بو نوای مها یکم من ویگاوی تشته گوت من گوت کو روسیا وی بکوه اوکی اوکراینای هوالی ما بمرا حتی چک کنیا گو از احتمالك نازم نها از دیسات و برنامه داویه تشتکی دیسات بیجم و اما پشته چند ماه و تسبیکن تقریب دکم راسته یا اوکاروسا بیامن پوتین یعنی روسیا دو اوکابی اجندا بیه بود به شریده ajanda B. Ajanda E beri A belki raste hevi dikir ku Ukrayni usanı karın berxwe bidin NATO tevlina be Avrupi problema ser Ukrayna rake ser ciber enerjiye ku problema enerjiye din revşin ciber usa dibe ku hevi dikir ku zu hatta ambejin Ukraynin ko Rusofilin yani sempatiya var Rusaraya beri şoreşa orange yani portakali şu eku ser iktidarı bu deslatı bun gridayı Rusya bu Putin bu partiye nusahanın nirin nusabun le hevi nedikir ku brasti او قاس برخودانه که به بیاوایی بداین لورا بیامن پوتین ج اجنتایا آ قریا اجنتا ب بکار آنی اجنتا آ او بکو حکومت آخه شخوا او بکه لروسیا لکیوی دینه دسلات دینه و ادی لگور بی اوکراینای به تمامی اوکراینای او بکه لگور خواه اداره بکه لی دید کو کیف روژاوای اوکراینای لبرخوا دده لورا درو دورا کیوی گرت جبو کو روژاوای اوکراینای هزن اوکراینایی نچن آلی روشلاته او بری خدا یعنی گرانی خدا روشلات اوکراینایی بیامن از نیرین خواه بیجم Ukrayna edi buya du parça. Yani Ukrayna edi buya du parça. Her avakırına nizama dünyaya nuda hın velatının dibin sembola parçabuna ve nizami. Yani evka ve nizami. De şeri sarda duvara Berlin bu parçabuna Almanya ve Kore bu. Ana hacı biyamın yek jivan velatan Ukrayna bej bu nizame ki nuya evki nizama ez jera dibejim nizama velatin ku dixazin veka imparatori bijin u velatin ku neteve devletin dixazin neveke neteve berdamam kin ew şeri vane anaha u ew şer dünya kir ve bike du perçe du dünya du kutup biyamın Ukrayna hatiye perçe kidin بیامن پوتین گیهای آرمانجا خوایا دویم یا آجندایا به
لورا او اخفتنن اشتي اخفتنن لهف كرني او دخازن قاشو يا دخازن قاشو يا اردوغان وتركيا سختنا لهف كرن دوي شريده لهف كرن تنيا شما لهف كرن تنيا بلي زيلنسكي دبيجا ام دبجما اذا فكره خايا ناتو اندامونا ناتو يما بردا ام نابن اندام و ام خا چکدار جی ناکن لی و اردوغان جی دیار دکه کو وای اوانا گهانه قونا کی تشتکی پر زحمت گهانه او لی او مساله پرچبونا اوکراینا و مساله نه اندامبونا ناتوی به هوا گریداینه یعنی زيلنسكي سوزا نه اندامبونه ناده حتی کو روسیا جی روشلات اوکراینایی در نکبه وان جین کو دبیجه از الوان درا کومارا گالری یا ودارید چکم چدکم دونتسک لوانسک کیف کرم چخوا اوکیده بو دخوازه روشلات دا چک قاسمانه حبلدانه بی اوه چق زیدتر عرض بگره حبلدانه بی اوه حتی تکاریبه ترسا گلک ولاتن اوه کو اودسا جی بکوه دستیوان کو اودسا باجاره که بحر رشه و اویا گلک برجوندین استراتژیک گلک ولاتن او دیگه گریده ده تایبتی پروژه امریکایی پر خرادیکه یعنی کو خازه بحر رشته بکه نها مسئله اوه گلو اودسا و هن باجار اندن گلو اوجی بکبن یا نه yani Rusya jgur der nakir. Yani ev şer yani hem şer ve berdavam beke hem jil lehevkirine ki ya ne ilan kiri ve. Yani ev şer kare 10 sal be. Çava ku Kırım mesela Kırım'da 2004'da da esas duvarda şer hebu. Yani ev bajarin ku ev muhafazayin ku anaha deste Rusanda bu. Tüm duvarda kuştun elmazın çedi bu, terör çedi bu, yani şeref, yani okey. Ve böyle şeri ma u şeri Türk'a, şeri İraniya, şeri evkade şer ve bedam ve az baver nakim ku Ukrayni referandumu ki yanjı teslim bune ki ve bejin valla tamam melhev kir am parça ki jarde velati xwe am teslim Rus'a dikin. Ne ev dikarin viya kabul bikin, ne jî Rus jور دکارن درکوین. اگر روسیا جور درکوه او آین مزن یا امپراتور بونا روسیا ایدی تک بچه پوتین تک دچه و براسته ایدی لسر روسیای چوا کو پشت امپراتوری عثمانی پشت شر جهان یکم هاتن حسابا کرن ولاتیندن اویجی و سر روسیا و چوا ام بکن کو روسیا بتسیر بکنیدی به zarar بکن و dünya edi به meseleyi ve müjdar be Rusyacı anaha ne hazır biaya Rusya he beheze Rusya he dikara berxabede ulus Rusyacı roşlata Ukrayna'yı dernakeve levra as aştiye daviya ve şerida anaha çavaku Mr. Erdoğan hevidike از باور نکم که مستر اردوغان اشتی هیویدی که از بیامن شر به آوایی دوم کرنا وی جرا هری باشه هری استراتژیکه جبو ترکیه به آوایی هم به ترکار به روسان را هم به اوکراین را چک بده هم دنابرا او کده بنکتنا روسیا بنکتنا پوتین بنکتنا اردوغانه yani سبا که روسیا وگره سر دوجی و ادعای خوی دولت بونا مزن دولت بونا امپراتوری یا کون دوجی برده و چاقه به ترکشی و ببینن که انجام بیادا ضرره که مزن جنه توایوان رهی چاوا کج روسانا چه بو اینی تش به ترکان روی به باره سری ترکان لورا
آنها قدر يعني قدر أردوغان قريداي بهبونا بوتين وقريداي لجا أريد tabi elbette endamı NATO'ya o silah da İHA SİHA nizam çıdı da evkera Ukrayna'ya u deserdajı kevoka aştı rola kevoka aştı ke hem dagirkere hem şervane hem evke rola evke kesba go Putin bebeje ya babam tu rola ki usa melega aştı dileyizi ka ezji dinabera ta u kurda da hemin rolü بليزم قوا بيجا أبي شعبه لي يا راستی لهب كرينا قدرة وان بهوا قريدائية أو كو إتخاذن ببن ولكن ميراثا إمبراطورية جنوة دجينن أو ولاتينوسا شر جيرو شندا هيفيدار أوروبا تايبتي أمريكا فان بككو حيا وان بلاتين كو خدي إدعاين إمبراطوريا برنا نبن نورمال نتوى دولت آشتي وحضور الدنيا دا تنيا چم منطقه دا تنيا لي رياليسكو أما بكن أو شر هي قالك بدومه نبي تشتياخه إدي أمي فير ببن بروتين با إدي خبر إدي ند مانشتا يكيدا يا ند هدي أبي ببا تشتكي عادتي نورمال يا بالدنيا قالك فيري وسا بنا وكا يا أفغانستان وكا سوريا وكا بكي بشاركي وسا ببردوان با و د انجام بيادا أوروبا مجبورة خو بهزبك عسكري ناتو و شخورا ميسيونك نو بككو ويا مجبورة دوان شرين أسادا بشيا وان ولكن اكو خدي ادعاين امبراطوريا برينا بشيا وان بگره دوی ناتو ميسيونك نو دوی دنيا ايدا شخورا تثبيت بككو تهلكين مزن تهلكين اولاتين كو شخورا دبجن امنتوا دولتين لي راستي الدعوة إمبراطوريا خا بريدنا. بله. قالك سباز كشار وقالك سباز كعدنان جبو بشتاريا و جبو شلوفين و دوان مجاري برفره وجرينج ده مال آوا هر بيجمان و شلوفين ما و برنامج ما بردوام بن پانوراما هفته جاركي پانوراما هفته جاركي لقلوية تماشاوانين چارپل مديا سپاس دیساجی جبو و هر دو رزداران سپاس جبو تکنیکری مجی همیشه سپاس کن مالا و گلک سپاس از خوازم ایرو لستوکولمه بیرانینا شیرجنه که بو لستوکولمه که موی سالک بری وانداکر ده یکی نیسانه ده مخابن جبر ویروسا کرونا از خوازم دکتر از مراسمه و ایرو لستوکولمه لدارکت مالباتاوی حوالو هوگرین و دکترین کرد هفکار و حسکرین و ببیر آنین بسپاسداری بگرامی از جی لور بوم براستی دل من گریه که ما کسک او قص دکترک جنک او قص کتکار و دلسوزا ولات خواه گل خواه که ما جوانی ده نوا کداوی ده خدمت هاوی ده موی وندا کر دکتر نمام ده هاوینا 2014 ده دمادایش ایریش بر سر کرد و کردستان ایریش بر سر شنگاله به هزاران کچو جنین ازدی رواندن دیل گرتن دکتر نمام به چند دکترین حوالین خوره برای خدا باشوری کردستانه دکتر نمام لعفرین بو لکوبان بو لقامش بو لشنگاله بو آلیکاری دکر آلیکاری امروواتی دکر آلیکاری گله خو دکر ایرو لمراسم هفکاری ونی سوئدی تشتکی بالکش گوتن کو از وقت جنه کرد به سربلند بوم گوتن کو پشتی کو نمام وان داکر دست کس جمع نکارن شونا خواتا تنه دکتر نمام بگرن
از بسپاسداری دکتر نمام ببیرتینم بگرامی ببیرتینم سرساغی جی هوال و هوگرین وی جمال باتاوی و جی گل کردستان را دخوازم جی بهشت به از دخوازم به بانگوتنان ببیر آنینا دکتر نمام برنامه پانوراما هفته بخیر دیاسپورا کرد و سرینته و کرد ساغه انسان نوسا براستی هجاب و مگلک جاران دماغ وفات کرد من لهفبیوین بزاروکن کردن ازدی ملوان گهدار کرد گوتن مدایکا خوان دا کرد امینوها چه بکن او قصی جوان گرینگ بو جبرکو بدل سوزی لور بو بسالان کارو خبات کرد از وی بگرامی ببیرتینم و بسپاسداری تماشاوان هجا دما و خوش به گلک سپاش بو کول ما تماشا کر زیده 2 ساعت هم به هفرابون سپاش بو و همیا دلی و خوش به دما و گش به ببینند خیر و خوشیه ده ایوار باش کردستان باش ایوار باش ایوار باش